Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Mo le whaongaina o le talo for voucher. www.pacific40.com ilo pinga te whailangi. O le whiriwhiri le o nanga I te whia whaongaina e pei o whaatonga, prepaid, pili o le vai, pili o le moli, e mwhawhana o tuai le ta vale le ngata whailea. Tūlanga tau I tau mafa, ia po se keke o le whaipuiponga maso whanau, e mawhai fwoi o na okai, tau o le whausi eino whale, mo te malao I Samoa. A mai ona whiriwhiri le o nanga I te mana ole, ona o omilea. Ona whiriwhiri le o le whaoloa ma le nu o lo iai le nei whaoloa. Mautinoa ua sa o le lei le whaoloa ma le nu. Whiriwhiri lea o whai o le talo for voucher te whia whatawina. Mai le tolu se furu fitu se furu se lau tala e o atu lava I le lima se lau lima se furu tala. Ona whiriwhiri lea o le upu check-out e whamautu wai lau whatau. Maritua, whatu mo whamau ngai peo lo swafa antoa I meri po se numero le telefoni e maisi o le tuatusi. O lo ainga I Samoa, manatua, whatu mo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awa le mfona e tutongi nai lau whatau. O lo avanoa le online banking mo New Zealand, ma le Visa card, ma le debit card mo so se vai ngau le lalangi. A mai aloa, ona submit lea o lau whatau. O le teimi la vai mai ai lau whatau, o le a fiti se wha ai loilo I lo ainga I Samoa, e alai se te autostusia I le telefoni po o le email. E wha mautu wai le whatau. Manatua, Pacific Food, ma le talo for voucher. Soe fo manue malangi ma. O lo ingoa o matai a leota sinau mea tau whao. O a ua lo ia Samoa I nei mata ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesosoani I tangata uma o le Pasifika. Aisea awa e tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o e se tangata e mana o mea se fisosoani, wala au mai tatou ofisa nei Prispeni Australia el o fitu, tolu iwa lua whai wa lima whawha. Fatu sau pese, ni pese gamalie, fia gana.
Talofa lava, and welcome to Anavamoana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, Anavamoana Hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern designed showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Anavamoana Hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded, and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive. It means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talofa lava and welcome. O le Aus Pacific Funeral na whaavaina le tasi le afe iwa se lau i whae Sydney, whaamauina o le luai au unanga o le whale maliu o Samoa ma le Pasifika, o whaavaina i Australia. O lea ma umia sa o loto e tama whanau lawa Samoa. O stilia ma le tolu sanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata, o tele langa waa il whaafoina o le au unanga, ma o matua fo ile iloa le tautua.
Mātou te mawhai lava ona mātou malanga atu I maota malao ai so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma I ta pena I aile whai ngā malanga, mo le ua wala au I aile atua. E ave sea aile atua tu vale mane le mautono a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hali taimi. E tā ua I mātou a tātou tūmanga no ua malu, ma olana Anavatau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tautua I le luas fulfai tūla I le fitu aso lua yaso, mātou te ngālu lua E tūsam fina ngalo mana onga o a inga, ai leo so mātou manao. Mo le fia malama lama atili o na sila mwhaitau malama lama lea I le mātou tūlau whamtalanga le website www.auspacificfunerals.com.au po le telefongi le totongia tasi tolu se lau valu ono fitu o le national o lua fitu lua fitu wha valu tolu o le mātou telefoni fia viai o whaali mo o tolu tasi wha iwa lua ma fesili mo rata maitai pule na omi ma sina mua mana tua na ile tautua le Aus Pacific Funerals Australia lo fale maliwe le moe ai tautua ina o ile alofa malfa ma avenga. What is love, if not a business fuel program that's wonderfully rewarding and ridiculously simple? And quite popular with the accountant. O te whaatulo atu Samoa tu sai marau whaafonga mai. Whaatulo I o po ia, mo sa mo whainga. O po ia rawa tu mau e o whaarau. O po ia whaaru maro, po ia whaaru kare sia. Ia meso po ia whaaru. Ai o la whangatongu le malama whaamoe I le yaso. O au, o awhimata po sa lue whaapo le mani. O venea o konsula o maro sa o nisi nei sa o onga I komisio sa mo ma fai mino la fi se lau fa ma o ma tu ngal nei ma tatu fa la to skopa I o plan e fa ma popo fa mo fa pele mo le ati na ino tatu o onga komisio sa o fa mo pil fa talo o mai le pule a onga ina ia toi whaale leia, ia potu o wale o tau ino o siu tātou. Alo ma whanau o siu tātou tu I mata upo le science, technology, ma le engineer, ma le maths. I tā upo ia o iei tātou po o keti o le STEM project o le hua awhe hua onu. O iei whaamoe la whaia le tātou le stara, ia maua esele, mo le whaamoe whaalea o le potu ao. E tāwo tele mo le ao tau nina o tātou ala ma whanau. I tūlanga tau engineer, whaafomai, a measure maths, o technology, o ma tā upu I o lo iei no te inga o tātou maro e atia. Ina ia maua I lea na maa ala ma whanau. A waru ni mana I o Samoa, mesu tātou tunu. E te talo tua ima lea nganga whaalaro, o I umana o onga I skolisio Samoa o wō paanga uma ia tātou lafo aso o tātou ngā lua whatasi ia e mawhai e ona whatau nuina le whaamoe o le telefo lima e ai ia renga te talo atua I mele nganga whaalalo ia tātou la lava se lengi te maua ia o le a ngā lea o le whatau nuina o le leipo o keti tā ua o le upu masan o lava ni inalo a fia si o na rau ai maisi lea onga sa tātou a onga ai ia o le ni o tātou sa ai lunga o maamani ona o le taimi o le poto vale atamai I na o tau ni ai tātou komisio sa moa I whaasi sinanga lea ma le ava ma le whaalai ia mami e te hui hei fuafuanga uma Tala wa masofa I le loto ele anga
ua pea I le loto lau fili filinga Samoa lo ua tunu upere am tapua inga To atuli atu I le au male po Whaailoa mai lo finga ngano Whaafeta I le atu ai lau pule wa malie o Ola auli ole tai tai lea ole malo Awe sau, sau, sau I le tautai a'e E whaamala malama tu ai le uali a'e Tele mea ua sanila no ole fala Fia fia tele fai ole angasala E fina ngano le ole atua ia tonu o uala Fai mea tonu matase I le tele o a'a Tatou ai ai ia le amanu ua ulu Lau fili filinga Samoa e la ua tunu Toto fita ita I ole lima tausanga Tautua Samoa ia so umalava Samoa olo whaala e na ole atua lava Ola auli ale mali e toana tau alanga O ngā lama le whainga tā ole le savalinga Wana ole tangata ua atarana o ina Wa whaamaula lo male roto tila E fia sila sila mai ai le tamau Fai mea sili mo Yesu le whaaola Ae tuku e se ole roto tama le roto tinga Aue sau, sau, sau I le tautai a'e E whaamala malama tu ai mea uali a'e Tele mea ua sanila lo ole fara Fia fia tele fai ole hangasala E fina ngano le are atua ia tonu o uala Fai mea tonu matase I le tele o a'a Aue sau, sau, sau I le tautai a'e E whaamala malama tu ai mea
Ia le tali tanunga o le ua tau toi pai le lei. Ia le tau tonga i sa le whaafonga maua lo tātou watunu. Me se foi o lau tāpua inga le rivanga o le afiafi na ua savarivari atu le vai o le mātou wati le iwa minute te ai le itu lai wha. I le amateina o le tautua ia a le au unanga fo i e longo pui ali i le pa ia mawalunga o se o tātou watunu. Ia mai lea mata whanua i lea si uwhanua. Ia o le fo i ululu maunga i lea mata vanu. Ia e mai se fo i o matu i se sae o se sifo mas i o e masaute. Ia awa le whaafonga maua lo tātou watunu o lo po falanga tala whauto. Ia le saili ngā manuia ma le saili ngā malo si o tātou watunu. Po whea lava lea e te maua mai ai lo leo. Ma e sila mai ai fo i le nei vaenga o le afiafi. Ia o le tau o na masani o le tama mai le motu tele i zalafai. Fia le loto e fia le nganga. Ia e savari mai afiafi te itasi. Tautua o e Samoa le tunu pele. Oa mai oe. Oa mai lava singa o le nei aso. O e maua le fia. Ia po o wa amata o na tau whaauli mai ao le langi lo mafufau. Ia wa amata fo i o na tau punitia le mani noa ma le lei ki lia o lau sila. A wa amata fo i o na tau foi lele wa ngā solo ao le langi ma pi ta ape papai lo mafufau ono ni mea wa le oseki. Ia whaatalo whatu, maofo lo whatu, asiata o le tō au na masani. Ia peke fia iai, peke le fia iai, po le vila e sau e ke amaka mainga e kau ai mai, it's up to you, pauare mea ute fia iai. Ia tongi mai sau maa i lo sau i lungo e whaitau wai ia viewers le tātou porkalame. Ngā uma ngā kiriki ai, whai mai singa upuleanga e pewa e masangi ia ngā e koe alola. Ai uio lea. Ia, tā ia le whau, le tawai matoo, sulua le too matula. Tā fo i le whau ngangana e vanvarusia. Le lofa maleanga le leo le tua ina ia sifo mai manu o le langi. E ama taile nei porkalame. Mo foi no ufaya le tātou tatalo e peia no ufaya tu. Aso uma from day one. Talo na amata le porkalame le nei. 5 tausanga taruai. E le iai lava se aso wa misi ai. Ona ou mo ini matu watu le nganga i le tua. Matalo sia le nei porkalame le amataina. Ai mai se fo i olona whaai wina. Ia ina ia tauto o mai le nganga o le tua. E tātou te nuti mea manongi whatasi. E mua au, e o ngā tutonu, ia, e muri au fo i le nei porukalame. Ia, le ala fo i le nā e alua tātou, ia, alua tusi na whaamalo si au. Ia o mea e musu mai ai le nganga pa i o le tua. Ia i fo inisi mea whai mai ai, ia aware a vea umanga. Ia o tāu fiofi. Ai, o le mafuanga e afe mua i tā pātou lia le tata. Ma tātou varuvarusia au le whaunga ngana lea. Wale o toi le whaunga ngana sa tele na tuli ma tā ngau le to tele le motu tele sa la whailanga o ele le whaunga ngana. Lena i sa valinga le to ino la ifale ava malo na whawhine o le auta. Na o a se ia fia pā ia. Lau ulu o le tama mai sili sa la whai o le tama o tai manu tawai. Ai panga lea e le mafai o so lai loa ma se sila fia. Lea ngai pōle sila le toe ina. Ai na o mai a se ia tā pā ma walu warusia au le whaunga ngana. E fe soa ni mai ina ia uli masao ma whaatini lau o lo la wha moe. E la nana laiona ngana le whaunga ngana ma whai mai. O le mea lea o te mana o te lua whaia. Pa wale o le me mawai le tama le mana ia au le leilea. Eo, le anga o le kama e ngofo yuka le vao. Ai a wha malu e wha tafe lo na lau wao. A nga itai. Pa wala le me ke rua whaia. Nga o nga wa aia kua ua sauka whenga o le vai. Awane i se dia le lua sila e leo ni limu mea nei tafe mai ai. O la ulu le tama. Ia ngā o ngā kango kua ma ngoa ia a o la au o lo i tafi te whāre vai tafi. Ia e whiu wai lea li i e toiso la. Ai ua maua.
La le winga o le tala tu mai le savalinga whaaleanganga. E le o le malosi, e le o le fita fita. Upu a seru pa peru, e le o le malosi, e le o le fita fita. A o le anganga pa ia o le atua. O le faunga ngana lea. O le faunga ngana lea le tatou te feo ia so uma te itasi. Ai o le tele o le taimi. E fai a mea uma i lo tatou malosi. E se a o tatou tā pātou lia li te tā. Ma se o tatou tū lia a whenga e a whehane ai. E musu mailo na nganga pa ia. A o le tele au taimi ia ua whai le malosi, ua whai le tele o tūpe, ua whai le o amare tamau a inga, ua whai fo i le ata mai. E ti ofo mai ta fio ngā le tua ua e i taimi e tupu tele ai le mala malama, ma ua whai a le loto tangata. Ke lore si mele wa o lo nei. Se fai atu ala utala lea. Al kala le fuka o mankuanga. Now. Ele ti oa fai mai ia fionga le tua e fai ngā tā ia le mau oa. Ona sao atu. O ke ngofo ia umu mafo we. Ai se aia lenga fa mai e fai ngā kā le mau oa. Ai a tatou whaasino nei tangata mau oa i le lalo langi le nei. Tau te whaasino i tangata popoto ma tangata ata mamai. Yes. E se a e vai se mau oa e whamai e le ia onga se mau oa. Ia, si vanga ngā ia ingi au kā lengi. Pe ua whamangu ia inga o e i fusuanga, laka pi, au lau te tala noa. I le poto lau tele. E se a, ai o le upu kau ke whakusa i e tangata mativa. Tau te avea i eile moafe talinga e le ile leingi a onga. E sa alau kala. A tatou whamatalala i se isi upu le ta fionga le tua i la tou te va ili loloto a fionga le tua. E whainga ka e ka ngaka ka mai ma mau oa. Ai ona fesili le olo umafofo. Ai se a. O le tali tonu alea. Leanga e le to e wha moe i le whaunga ngana lea o le anganga pa ia. E le to e fia wha lango i se musu ngā se anganga. Ai se a. Ua tumu i le poto. Ma le malama. Ma le akamai. E le koe fesili i le anganga pa ia ai fesili i whailonga. E le koe fesili i le anganga pa ia ai fesili i anga suenga. Research. E le koe fesili i le anganga pa ia ai fesili i anga i mea maanga ia whaia. Ua fesili wha moe le poto lawai. Ia ai o le anganga o le tua. E le ai se mea se that's one thing. E mafai o nga e koe alu iau suenga e le ako okoa le anga e poko ar kaukai. Ai le ako okoa umangi me i kukongo lo wa. Po le a fo ilo fo mai o or professor. E iai ale me misi. But that's one thing e se lo ua lo fia i le nganga pa ia. Le faunga nganga lea. E le kai o nga make a mistake. E fauku ai kako. E le kai au mai se faukuanga kako ke whango ai. E le tai fo iona au maia se musunga. Tātou te to i lalo ai. Ia. O le ale winga o lau tala. O le wha moe i le anganga pa ia o le tua. Au fo inge i wha moe ke le i lau pengikala. Au wane i wha moe tele le vaveu kama i lima. Computer. Fai ma wha moe le anganga o le tua. Ia o le wha tau o fo le nā o le amatanga o le nei porkalame. Tau te sa ili wha manga i le tua e ala ilo nā anganga pa ia. Ega musu mai laia. Tua pe an o whaia tu foi. Nā unga se matu whai au wha manatu lava. Ta ilo ia oe pe fia leo ia e musu ia oe le aso ma le aso. Ta ilo ia oe. Ai ia te au. E wha leo o te iloa. O leo ngei e whau, e musu, e whaasala vei, e whaaki ngā kalinga, e whaaso e sa, o a uma upo te vei. Ai wha lava leo ia. E musu mai i ante oe le tele o taimi au whai unga. O le leo mua, o le leo le anganga pa ia leo ke ka uvakua. Le whau ngana lea. Te tau ona tātou valu sia o na, o le ale wingo le na mea,
atuli, matatalo, o le atu ia te ia so o lava se taimi. O le leo mua ngā, o le leo longa lua, o le leo o le ki a polo. O le leo leo ki a polo, ngā o mea e whangoa ia mea kau keo. Le aise me le leo lea, le anga o mai mea uma, ai tātou te o ai le malaia. O le leo lo na tolu, o le leo o tangata, e au fi ai malouto o lua. Leo kangaka. O leo ia e fia e whaavi i oi. Ka ngoa iai le laikiki ngā o leo ia. I oi. Ia o kamafu ia ngā e pakakua e ke kepa mai whaafiki. Whaafiki pon whaafiki ai. Pe kelu. Whaafiki ai. Ayuka whaafiki ai. Le nā. O le leo lo na tolu le nā. Ma le leo lo na wha. O si ou lava leo. I oi. Sole, ka sile a leo e whaase se inga ai oi. O si ou lava leo. Fiule a nganga pa ia e musu aku. Fiulo ko o lua e whauku aku. E sao. Lai wha mai le ai mai han. Se whalongo mai le mele o ke whai aku wai. Whalongo ki nganga whai aku ia le ki ngā. Se maria maia ka ko ngofo ia o le ka ke vai aku e kau whale kongu mai kau. Ka penga mea. Se whalongo mai e ke whai ngi kongu. Ka ko le fio ka mai ke ka ele maka whanga. Manga kua. Ili ai ele o se ki a poronga e whao soa ngā mea. O lua manatu lai whera fua i maloutu o lua. O ngā ola ua vinga mai ka mai ki e fio e ka whao. A lai whea kuar ki ngā lai, si ngā uwhai kau ngei a kuar kararo kau wala ngō ele le leisau ingirisi. O lai ngā mai lunga ngā nguna ngā mai whamai ai, please don't take the kids to beaches ma mea whapenga. A lai whea, whai paralangi aso e whi poko. Ai ngā waku ai oe whaka ele, ai aku eka whea i marka mai kiki, pe male mo i marka mai kiki. Ka lua i alo leo. Fia poko. O leo la ngai wha, lea ka kou ke feo ai, ma ka kou sese, ma ka kou sa, wala ngai kau whinka kou sa, o lesi kaimi. Ai sea, lea nga ola iele leo lea nganga pa ia. O leo la e kolu, o leo ia e keri nga leo ke kele. Leo tangata, leo oe, e ofo i musu ngariki a polo. Lea ngai whesire o kele. Iwe, e whesire o kele. E whewhisiringia le wingola ukala i leo kele leo ki Apollo. Alenga e sa vale ke aru wharesa. E vai a kungar pāpātu tu i mai o le ingunga le whai au ka whae ai le mamau. Kalie a le musika. Fika mai le pese. Fika mai le pese. Ke pākui o. A laila au o wharesa. Ko e ke pākui o. E ke pākui. E kalo mai lo. E ka kangi me maritisua. Le sianga uo. Sau o le. Le whakau mervanga le me Amerika. Sau. Ke ia wa ia fe ia o e wasa vale le lima ka usanga ke ri ko e ula se me lile ai ke ia ringi wa e ko ia fe ku ia la kuwa maka mai ale avasa moa se so ko ia su ia fa malo si se so ko ka ai mai o maluanga ava ai le male vai ala nga lu e Marcus pa ia lu fasa va nenga ele o kele foi le leo ki Apollo e ala mai si pika fa pa o ma mea fa fia o soifuanga o si leo la le ai malu si leo nga ke kau le ango kele ai o le leo lea mua e alofa lua oka se saunga le mu o lo ko kongo le leo fi le mu le nga pa ai o le tonu o ala umai musu mai ele leo lea. Ia, ai ale le fuer ka ko whalongo. E whainga ka o ngā ka ko maua. Au teile lo fau le tua. Tatou uma lea e maua le ola ma le soifua ma whaau au mai pea. Ka wanga e whaapea i foi lo wanganga. Lo wanganga e whaile meleng whai mai ka vika. Whaakongu lo wanganga. Ia.
a fai fo le te mai mo mai le nei te mo la fia fia matanga o tatou pokalami a o kele o kaimi o au a mionga o mamma o alo o langa mareri tango i falo uri mai lo whakawhaka mai wha pei fo i lo loto lo uanga ngai wha manua tuia i a Iova o mea uma fo i o to tonu i a tea wha manu watu i lo na sua whapaia au a fo i ne i ngalo se mea e tasi o ana mea alofa. Ia, wala varanga kakalo moringi yaso moringi masinga. Ma lor se fo mo malange ma, feo yo tala lelei, fa talo fatu. Au ona te tofia le tua, ma lor se fo manuia, ma lor se fo folau. A talo fa ia isia utama fa le nganga pasta waita, ma fa tua melody. Ia ai me se fo na utama fa le nganga nei se ma tono no fo au kilani. Le mafutanga so fa tasi faife au ya ma matou ta fatoru le fono fo tu or mafutanga faife au ai mission official consula fa talo fatu asiata la ofionga il consula wa o malo Samoa malo ofisa malu mangele le fale o Samoa la ofionga afe mata palu salue fa po le malu ya malo fletua fa talo fatu ma to ofisa malu malo ngalu lue e fia ngai pepa fo ilele exemption or tus for launa failne yaso e fia ngai kus for laule lo loanga palaya kuringe yaso ya fa malo le tautua e le fa ingo fie fo yo to faiva lana ma le to ofisa malo le tali lo mafale wale a fio atu le mamalo le dilo ele fa ingo fie le ngai ese uma winga ma attitude ya o isi kanga ka yo happy joy au isi kanga kai aku pi kau mental o isi kanga kai aku emotional nerve breakdown ese ma winga o tangata ia ai fa malo atu lenga o to faiva ia o lo to tali le leia o le tau nu atu le mamalo le atu nu i vaenga e sulu fanga atu ma lo nga lu le official consula isa i au gilani ia ai mai se o to nanga a feane ile so fatasi fa ngainga ia la ufionga ile te fono o le mafutanga so fatasi faife au la ufionga tama patele o le head boy foi leo le manto lo mua lupe foi va ese para Michael Enderman ma lo fai le faiva fato a o to e maua le o se pakili e ese leanga fata mali ianga mali e anga malufo a o se faife au tu lo e ese le fia e minko mamio i me faia le tunu community te lona faila utala ilisi aso anga o se kako fai pule le alo e fa audiodi e alu o mai aila o palo kamalo o malosi kasi everywhere I me faia the community I always see Father Michael ia ele tau selu atu le fionga il tama patele ia a fai fo i susufi sa tala mamata nana la tangangana ia leanga actions speak louder than words. O mea mai fai le community ma to kilani lo to fai tu. Ko ki le me ka kele wak la ai filu mai. O tangata nei tate vai ai mer community fo ile le ma futanga so fa tasi fai au ya ono o le lato fo ile commitment. Ya o le fionga tama patele o le lato lau ya o le suita tai o le songa fa nga filemoni tu ngala filemoni o kamale ngo fo west ai pe isi si ho office ngi sa fok ya o le songa fa nga le fionga songa sea io ya matu o tara ya o le sia wo ya o le so urpo e kelinga kau mix up e tangata fa pe o le mate fe i malimoni ya pasta sa wa fe le mus fatu tua ya mai west o marita to vaieli ya molia to lo fanga ya marito tele na ya utama malo lo manu malo ya tua mulu mal fritua ya ngata foilea sunga tama malo lo ya tanieru mamea ya o tautianga senara ya marfritua ya anti malo la vale ono sai malo fo ile tawatai o naita ma tutua nei sole ai o mea konge ka ukanga ka malo lo ai lefia malo lo so nga to ina ya pensiona ya vanga tai
Iyo, ma le toa tele tate tauala ula watu ia misi fo ingisi wafa malo watu. Fa tele. Ia hio to faiva ia mai seila. Ia sia to ina. Reverend pensiona malo lo Paulo Itione Faavai Eli. Ia se taimi o mai ia sunga ia li ataua. Ona o tala no atu le langa le o mia tusi e toru no tala no atu. Ia se tau no mai ia sunga le ataua na ma faʻasoa ila ia le. Ai o ngā luenga alofi a ao ia. Ma faufaunga o le sunga le faafeagaiga a o ia foʻi o se ofa tusi tala. Ia taimi o tala no atu ai tusi nei e tolu. E launch i le vai solo na tolu ma sino se tema ina sini au se talia. A la fa malo ma la fa talofa. Molia tu ma so se fai fe au lava. Fa feagaiga na matou felo ai Hawaii ma so se state o America ma ISS fa malo atu. Tama sese ma lor se fo manuia i nai pe area. Lo fa tele atu i lau sunga me se fo i fa tua. Ya me se fo o Reverend Isatake. Ya ma tatou fai fe au uma i nai tatou. Fatalo fatu asiata ni vanga ole fiafi. Na tatou faalinga ia ma le famolianga ole atoanga ole fitu se fulu tausanga. Ole sio matou sio anti ia ole tolu o sio anko peon o fatuana nafi. Le sa au wa ia i le weekend. Ma wai sia vano ia le tausi por fritua ia melesa to e vai. Atoanga ole na fitu se fulu tausanga. Le sa fa manatuina ile weekend na te nei po le aso to nai. Ia nai sini au se talia. Ia whamuni e tele le tua. Ia leanga le leio ta maa o na wa e au lia le fitu se furu tausanga o lou soifua. Ia ilana tausinga malona a au taitai. Ia alo whaanga mai siau maana mea vau tu ua whanoti Michael toe vai. Ia po vau tu ua whanoti asiata Michael toe vai. Ia me se fo yo siau whanau. Ia uta toe wheloa ia i fo le tamaita ia Gini toe vai. Ia to tele mana tua nei tamaita i o leva na pepese. Pese mai lava o la iti Samoa. Whaawau mai ia tunu i fafo Gini toe vai Andorra. Toe vai. Ia o haloi o le tina ia melesa. Ia whaafitai mai la fio anga o lalo manu ale pata. Mai i le fio anga o LA. Lango o mako Samoa ia i fo LA ili. O le whauminga leo LA lalo manu ale pata. Ele o Los Angeles au lalo manu. Ia whamuni tele lo wa soifua. Ia mato au wai foi mare uso le fionga ia fa savalu po le fionga ia fono titu po ma le fatu ia mona. Ma le to tele lava. Ia fi fo loto na mato filo ia i male nisio o ila tau masani atu ia i mele fionga lalo manu ile fo ia fiafi ia fasi ma ia ma le fio ma amtonai ia funga foi tamaya funga ma le tausi ia me se foi o le toa ma auto u ma la inga amtonai ia ma la inga sa le toa ia sa tato filo ia foi fi le roto ma le nganga mo foi leva noa me se foi sunga fa fi ngai tato filo me se foi to fine atusi ia malanga mai i Samoa ia fa malo atu ia te lo ole Paulo tato asfana wa pesi tato ia le si asfana o le atoanga o le happy birthday to two amazing people. O is that Pule Victor si long hing and Fafiu si long hing. Yeah, le na lo no winga mother and son, right? Ia whaamanuia tele le atoanga o lua aso soifua i le aso. Happy 12th birthday, Pule Victor. Keep shining, keep dreaming big and always stay kind, strong and true to who you are. We are so proud of you. As well as Fafiu si longhing atoanga o lo fasu malima tausanga. Thank you for your love, strength and everything you do for our family. We love you so much. Wishing you both a day filled with love, happiness, and all your heart's desire. Love always, your family. Ya, mole toi mfamnianga, me tato proclame Tautai A'e, ne vanga fiafi.
Hawaii, toi whaamanatua tu le tātou vaenga mai Hawaii, ia le tau whono tanga i le aso tōna i asau nei. Te loa paule o le tātou whasesilanga mai Hawaii, oi mawhasesilanga mai Utah, ia na e whiololo niso tātou whasesilanga. Tātou ainga fast i Hawaii, whaamole mole aso rusu maleiva, aso tōna i nei, le tātou whono tanga masani i le tā o le 5 i le afiafi, no whanga, ia o tau masani pe o le address le nai tā uelunga. Sei ni sunga i le te telefono, le whionga fo i por prestene, ia tui sa mau fata, mau po la audi. Ia, o le isi tātou whaamanatu, community notices, o le tātou asonga fua manarewa. Ia, asonga fua manarewa, tātou asonga fua i le vaiaso leo le asau nei. Tātou venue masani le tātou asonga fua le Manurewa Sports Centre, Malford Park. Tātou awai whatasi se fulu le taiao i le tasi i le auli. Tātou malo whaalolongia na uatu ina tuilunga tau te whelo ia i msui fo i o le tātou malo po le atunu nei New Zealand. Ia, o le tātou, nei tātou whaasisilanga le na ia tu e watu papakiua to fine ia aloi Belinda inai Victor Viol ia lango o fo uma wo ma pa anga tatu proclame le Tautai A'e mo to Victor Viol ma LA California San Bernardino Moreno Valley Rialto idea lo lisi ia a fio ane fa tau mo kanto plate ia o le menu na tu o le sunga ia Mr Falai ia ele to fine ia le alae toi maua i o tau le tofo le nā le papakiu i le aso lua sumalei valo no wingo le aso toa nei. Fatalo fatu se uso ia folesi au tiu tui sa longo pio savea ma le tausi ia le mafuta mai nā i le fioanga o wharewha se uso e le misi ia o se wo mamai fo ia tea e le misi ia fiafi taitasi ia a faifa ute whapeatu o le matua moe po ia pe o te whapeato le matua whanau o le matua sa whenunu i vao ia iuli ia le anga o suri ama whioi ia whaatalofa atu ia te ole uso ia ngata fo i lea whaatalofa i sia uso wofo ia whata le vave tama le mai lio ia ma le tausi le mafuta mai la lo i Masterton ia le whaasolo i lalo Wellingtone ia le mafuta mai le fiafi ia ngata fo i lea ia o le tofa ia alo ia Moa Anthony ia male tausi ia Chloe la mafuta mai na i Brisbane i Ausitalia ma le totele o tatou o le tolofanga tatou malolonga a foi mai ia yes ma Riverside lino a honi sa o le Riverside i tu umana oi fo ka ko papakiu na i le barbecue o tamaitai ia Aloy and Cotton o ka fiolai tatou malolonga foi mai fa feilo ai Godfather lunga por kala me por me o sau ko malo por me ele isau a ofese me o tutu one da tor marong. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit join us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the
warm natural tones of our fala and tapa, to the vibrant greens of our island plants. With over 12 colors to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Mo le whaongaina o le talo for voucher. Dial www.pacific40.com ilo pinga te whailangi. O na whiriwhiri le o nanga I te whaongaina e pei o whaatonga, prepaid, pili o vai, pili o moli, e mwhawhanau tuai le ta avale le ngata whaulea. Tūlanga tau I tau mafa, ia po se keke o le whaipuiponga maso whanau, e mawhai fwoi o na okai, tau o le whausiei no whale, mo te malau I Samoa. A mai ona whiriwhiri le o nanga I te manao ia, ona o omi lea. Ona whiriwhiri lea o le whareoloa ma le nuu o lo iai le nei whareoloa. Mautinoa ua sa o le lei le whareoloa ma le nuu. Whiriwhiri lea o whai o le talo for voucher te fia whaatawina, mai le tolu se furu fitu se furu se lau tala, e o atu lava I le 5 se lau 5 se furu tala. Ona whiriwhiri lea o le upu check-out e whaamautu wai lau whaatau. Ma le tua, whaatu mo whaamau ngai peo lo swafa antoa I meri po se numero le telefoni e maisi o le tuatusi. O lo ainga I Samoa, ma le tua, whaatu mo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awa le mfona e tutongi nai lau whaatau. O lo o avanoa le online banking mo New Zealand, ma le visa card, ma le debit card mo so se vaenga o le lalangi. A mai aloa, ona submit lea o lau whaatau. O le teimi la vai mai ai lau whaatau, o le a fiti se wha ai loi lo ainga I Samoa, e alai se te autostusia I le telefoni po le email. E wha mautu wai le whaatau. Manatua, Pacific Food, ma le talo for voucher. So for manue malangi ma, o lo ingo o matai a leo tasi mea tau whao, o a ua lo ia Samoa I nei mata ofisa o le WT Compensation Lawyers, mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, whalewhenga luenga, ma superannuation claims. O le manulauti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma faʻasoani I tangata uma o le Pasifika. Aisea, awa e tā ua le mātou ofisa, tangata o le Pasifika. A whai o e se tangata e mana o mia se fisosoani, pala au mai tatou ofisa nei Crispini Australia el o fitu, tolu iwa lua whai wa 5 whawha. Taimi o le wati lea ua toe sumar varu minuto ntaro le July 5 tautua whauau. A le Blue TV ma le porokalame o le Tautai A'e nei vanga o le afiafi. Ia, hata alofa atu fo'i se uso le sunga le epikopo Bishop Savainaya. Ia, ma le whalitua siniva lai mafuta mai West Jordan I Utah. Ia, ma nei epikopo malava. Io e Bishop Brown, Umatangi Brown, ia, mai se fo'i o Bishop Filo, ia, o tele o le epikopo. Io e. Po Bishop fo'i kaka mo kai lingo? Ia, mataro fan. Ako ke saurua e ke kau faʻasoa mai ngai epikopo ai le ia marolo se fo manuia malangi ma. So I fo mo e no sunga kai ka pokala masiata ia. Pa penga fo I sira mai ngai ka wo. E ngalo o fa kia o ka kale no fo so mai au e ngalo o ka ko. Oh, ke vikasiongi mai Canberra. Ko kiki fa se furu mai mo mo ngolo fa ngai. Fa mo ko ngai ia mo fa ko ia pela. Ia wa va ai la lo ke so le va. Ia ka alo le o ke de. Fa ngai Vikings. Ia. Mo ngai e final ngai fa. E te lo au te fa tu le. Vai au au sauni mo ro fa anga mai I so se tamai tai po I la tou au mai. O le me mo le nga va ai ia o e mo mori lo.
E ho ko ngo le ka peringisenga le ka ole mele ai lau sunga e kai masinga fa ko e fa o ma ye ro fa ngari o ai kanga kai ya uso le mele ole me lau sunga wa tau mangaro ngalo ni me ole ale ma ya le ngu wa wa lo le wo tau pole ne ya oi ono le na su e mai si e profesa ele nei vai aso ele lenga e uma o tau afea ne mai lo te mincha langa o le mai lea o le mai so le wa ka wo sa fa kanga kar fa ngor mai le e fo mai nga mo kula fongo fo le alo ia o le kasi o kasi mo ka mai mo hanga ka o le ako ko o ngai puro ya ai molia tula fa malo ya I sunga te vita ya mi se foi le fritua I Canberra ya le a fa yo le ya vai a fa yo le nga mo moli mai vi fo runga le ka sunga te vita ma se on fritua o fa ke se ma se lua ka langa o e ko gira usala ya o lua ya va ai le wa batu lunga le ya te vitasione ya fa pe fo ko ya pel ya le na va ila tato e fa kai le ko ro fa nga mori me am ka ngor ka usanga le fo ko au mai ai wa e sila mai nga o saua mau kusi va ile wo yo num ya va ile ko ku le ba so ka ele kere men ku kwanga to eno lele sa o mai ya usa pokalam ole mela o tu ko usa dunga makaka pokalam wo man ko kusi ale ko ngol ko pa o fuel ele ilanga mai fa ya la va ila reason kai ke o ga kurkusi so le se manga yo kusi revende paulo ya itione fava eli no fata taliatu ya first and foremost ya lau me alo fale na au mai il sunga le to ina mano no pensiona tolu tusi ya be tu na mana ya o tusi nei wa more than 10 years ago na mai ai ta pena le to ina ai na fata tali le sunga le fa ngai se lao le ma se taimi sao e te tala aloa ia ai tusi ia le avatu lunga la to wata mo le family no mai nga lunga screen o le tusi mua o le tusi tele lea the lamb is king e o a fo ia ta o le mana ia e te iloa la utala o le matu a faitau ngofia o le tusi the lamb so le tusi mua lea o le isi tusi the 7 senses e se mali o le manga le atua ia ma to ta ita na te tato masani 5 senses ai pe dai le ma felo inga ma le to ina na ia fa amatala mai ai e ia si senses e luo o tangata ele o si la fia le ala I le tusi le o ke fie lo la le lo le wa ke masa sa kasi a ke fie mamla ma kusi talo pare le ke le mo se mo fai kal kusi ngangi au te fai atu la utala ya e se fo ile fato fala inga le to ina ya ma le tusi lo le tolu the 7 wonders oh my god boy le weekend nei na o to e fo ilo o langa le mele o le fai tau tusi ya wa masangi ile vai ai se sila nei le atu ile writing o te tonu o le fai tau ngo fie that's why o te fie be se tusi te le nei ya langa la tau ile camera but ai se sila nei ai have a look why ko nga kuskusi le fai ngo fai kau e fai nga space le na ma ia mo ka mo sus ko nga ka fai kau ie yo fai kamaki absolutely ya o le lai lo loma le launching o le tusi o le aso se furu ma le iwa o se tema aso se furu ma le iwa o se tema masina fou ia e lonja lo iai ma tatala lo iai ia tusi le nei ia I sini au se talia I le mauta la vona ngā ruenga ia sunga fo ia Reverend Itione po Reverend Paulo Itione whaavai eli o ia o le whata maa o le fast ia mafukanga le ainga fasti oi man tole hole ta te fasara lau so o ai lava fono tanga le ainga fasti hi Campbelltown Befia Hall ia o lai o le ngole hole fa ingoa ile fa le tu o le fa fia ngainga ia u fa ilangi le folonga tina ia o ngala le fa ta pena ai o le man ia se taimi foi maybe in a week or two
ai le yo o le aso o le launch o le amaua le avanoa e suma iai luga o le taporokalame vai e suma ia le suga le toʻina malōlō ia e faamatalatala le ano tusi ia ma le ano liu o le mafuaaga o lenei galuega avia le agalelei o le atua faafakaikele ia Reverend Paulo Itione faavaeli ia faafetailau ia lena o le mau foi sina vaega lelei outou te pole outou ia ua amatana meli mai le tusi faamolemole outou te pole e mauaʻu matulava nia tou tusi ia i se tau faamalia loto ia o le tou mea alofa foʻi lenā e fesoasoani ai ia ua valusefulu ma le ono tausaga o le toʻina o ia a lea kusikusi le mafaufau lea le noo fai atu ua matua o loo maatiati lava le mafaufau o le ia o le amataga lenā ia amuia ia na ia ua tele foʻi le sosia ma le tamaoaiga o le kusi lae fai faaparables foi lele parables faataoto o le magagai ai o ia okay o le faataua foʻi lalaga o le utu fai atu le ia taua e nei aiga na tusitusi mai i faatauaina o le mea lea le gasegase lea pi faataata lafoga le dementia it's a serious illness ua iai nei o tatou matutua e taua tele le tatou mataʻituina o vaega ia i mea ane ua faapea kau ke faakaaka lafoga ia ae o le mele o le alu au le iloko e saufali o le iloto e saulufali ae no ufu nei tagata na mafaʻasoa le weekend na vili atu ona o loo iai se mafetiaga faapena e sionatina ia a o le kuaiga me foʻi lele mafua mai i lou faatala lē te tago e faatalanoa ma faafiafia e magaʻumia le faakalomoa ina ua faafofoga mai le tagata lea o tau faasoa atu ai i seisi kaporokalame na laina reach out mai a mai ai lo leo lana la foi tupu ia ia siona tina o fatula yo le ala le famai o le pauala unga ruenga fai e siata ia make her active lona mafofau the moment pe se aso a kopo se aso polale e tau ele se nga yo inga fai pe ma ke fa karkarango o te toia la tu o te fesilia tu ile se so ngalo a toa o le manko I are actively ya lava every time fesilia kwa o ilea e o yata te fasing o yai e continuously fasing o ilea ia ka umaya pe afale aso ko fesilia ai umalo se aso ato poni aso se lua tele ito e fesilia ku lo ngalo akoa ya ai e fa tau wa langa o tele na itangata o tasu onol mele e watu ai wole to ilo mai fali e fa ferka kamane ngaru ko waso ele kaule o o mela ka o ele se dementia ana me na ta o mo tanga mo fiata ai ono tau sa ilia nai vaenga e mafua mai ai le mele o dementia ofisili sili a solo ina tangata ai fa mai nisi langa o tele i au ye fo se fo mai o fa fo mai Samoa fo mai tu inga e mala mala mam sil fia ngor ngase male mafu angole ya i tangata fo inga ile ngi fo mai ya pi e fa mai tau mafu mai le melea o le tu langa fo ile le i taimi o ro tala vo ma le malo sile le lavor moi ia le lava la moe ma sa malo longa no winga le o kele fa pe tau fa tu fa pe over ta time le ai le o le nganga na le te vatua o le nau tele fa inga luenga mana tua mai fo ile atua fa nga design le tua ya la lana fo ino le tangata ma au mai le na tu ro so fu nga ka kaunga e mo ile kaimi e ala ile kaimi o mai fo so enga au popoto ya la fo mai at least tauna 7 to 8 hours e ke moe lono winga e iai longa mafua anga a ngoa i lo soi fua maloloi mo ia o sira kaimi o sika kar kaimi ngai so le fai mai o masanga mele ngare korlu ngai ku lau ke ingi yo alu fa soro ako te lo tala o va ai lai tanga tana na tala no mai e ka ke ro mama o kwa o mama ia
Ai ma sia la iki a. Yes. Ia le winga na lau tala. La so tau sira fia le mea. La singa ia ungo melo le dementia fo ile. Ia o kiri ro langa ma kiri fa sanga e mas ka dementia. Nga po. Nga po dementia lo kiri inge lo poka la mo pulo. Ka mo ro kare dai dementia isi kai. Pa wanga ka kare ka ula ka kai la no vai. Lei le mela na wa la nei wa to ma fo fau ia wa matara no fail tina la inga ina wa to mo information nei e ma fu anga le nga ma watanga tan mero le ma ai se fa kula la kala le o man to le ato le anga ave se ka ko sa mo le melia o te mincha ma fa mo ma ia iku fa pe fa ka go iku yes no ele le va tu wa pe fa ta la fonga a wa kele kangaka wa fe wa ima ave fu ala ko ma ku fa fu sa mo fa mai fasia mai fea fa mai fasia e sodia mai o awala sopo awala o a umanga mea te no lautala fa tai no tatou mala mala mai tu o so fu maloloina ai tu ia lo tatou ma fau nei me fa tau la tu te lo kai fa mai fasia ya io fengi me ngo fo mai sa va ya fasia ke sa angusa si ke sa ma si sa mai ya fe ngale le ua ya angusar ku mangu amar ku ya Café. Kuai uma ima e kuai uma ia ngai mea. Ai na watu le fa mai fiu e fa tau tatu te loto o le malo losi o isi kai me e avature te mencha o le fa ko a ko se furu pa sengere mangaro ngalo. Ai uma nga pingi vai. Wa o super seng. Kusa tu sana avatu mangaro ngalo. Ai foi mai o makua ngalo ngi moa. Ile ka fai ngai mau vai. Ai o tatou. Isa tatou sa mo tau mafai ona fa lau tele lo tatou malama ma le manatu I me tutupu. Ai tau ave ese ya ka ko mele o kau akua ke le me ngai o me fa lau aka. Me fai. Me fa sa ka. Ese ya tatou me ya. Ai fai o tau tupu se me fa pea. O le upumonia ave ile fale mai. E fai le leisu e su e ngali ima tamai tai foma. Langa iai mai e ka ore me ore mangaro ngalo. Ore ngalo. Ole mento. Kulou lava. Ngefu. Wafia uma ngase mei. Ia mere ka kouri e kau amaka e ro kau ngalo e siki nga masika mafa mai ave wo fasia lo maku. Ioi, ave langa la fia se furu kau sanga o ngofur fangu wala varingi. Ai o le ua maku kua ai fa ko a fasia. O a ko foi le ma ai. E ka foi fa ko nga o mai pelo. Wa ska ka fa ronga kula la ua pisi dai. Nga ke le fa ele o ma. O le amoa. Le yo le amo fa uma cara de kuor ko nga ma inga. Nga fa pena ai stanga tai fa confiki. Pe yo tu nga ma fo I pe fo mai o ma ia itu. Ma I lili. Ai ona la ufa longo tunga. Alla se ngalu nga la. E fia. Nga sa vari mai marka ka male amo pe la ma malo sia. Ba ya la wa le ku. O fe le amo nga sa. Ia, ala te vai tu. Ka bo ye e fa longo ku ro le si makai. O saunga me o le farisari me le la fai. Ai sa unga se saunga la fai me ngu. E ka I lua se furu afer el makai. Ke Esi I kai. O mane le ia le fiku masinga o le ngaruenga langa fai por se furu masinga. Lai ke. Lai. Pa mai la ele I fo I mai singa mai. Ave fia o Amerika samo. O sun. Ai nga umma o musar ngaruenga waranga la wo fa pero malengu. Ya. Malia ia. Ia fa mangalo si ko ingo. Sko ingo o pai langa o wanga se dale waki nga inga le ainga fe ave iso. Anga umma le musanga ave ya so. Sorry. Ko sa vari ko ngore ngu malo si. Ya, ai o ma vuana o le faʻasoa. Langa it's a serious illness. E mo mia le awea yo kako. E lea o ngala le kupu mai o me whapea. A o e lea ke vaia ka mamar ki ngā, o le makua sifi o
o ku ki ia o makua le fali. E vatu e tāua le mele. A whai o lo nā tura o le matua e pa ye te le mawhaina i tango e whaataratala noa ave i la ino wa uma me luke karango koe makua. O la utala le vai atu e le au ngala ko inga mai ngai ia oi. Langa e a kili nga worse le le dementia. Ia o la ufesili la e whai uelta whaasoa i le vai ngata me i ta isu. Whaamaka ke ua kupuri ngai me ia oi. Awala nga pi tau fōringa mai e tau a whea i tangata mātutua. Le wiola utala ia. Whamaka ke ua kupuri ngai mea whafose ia. E ke ngalo ka. Ke ringo e. O ke ko anga mai ka poka lama. O kai mkonga nga. E ke sau re mo. Ke sauno se aso wo foku i ngare wo timanji. Ole la fa pia. Sorry. Just you know just a finger, just a sample. Just a sample. Nga se sample as fa ka inga i fa. Fa tu ya ne te wa o fa pia se aso fu ile ka ke fe pasi ya i le mo. O fa pia. Se maro ka fa. Ka fa uia ke le lo. Ala ke fa se sa ngoa. O le singa me ala wa taulo ma fo fa pia. Ele lo por ese mele le kupu le skanga ka ai ke o sauri skanga fa mai o le fia singo pio nguku. Ai ke oi. E fe lo lo pa kupu ya. A ka fe pa kupu ya oi. Okay oi. Okay lo no ai. Le wa ke fa ya ku fo ya. E whai mo wa whera kamara pūro kula ngare, ka ke kere mai a. Kere ngoi? A whai ngā whekau i whai ka whekau i ma ka ko pūre kai wharomasingo. A hanu le ako? Wa hanu le ako o le iroa. Ko ngā mera ngai mō ka ko dementia. Dementia wha. Lai o le lila leo pūro. Corentia. Kusa e o lua le dementia. Mane mone mea. Well, menga o ke ko rola ngo mo tini. Usa ole o fo la de dementia le ro puro. Le ngo fa ya ku ai le fo ngo ma ye ku. Usa ole a mo fa u le pa ku. Al kamare pe o fo ngo ma ye ku. Kafe di mam vai. Fo nga. Usa kamanga ro kamawanga o ka fa ku kanga ka. Kafe fi adi mo le dia vai. Kafe. O ka la ku la ia la o ke o fasia puro. Ai la so ka mo fai makua fa ki nga inga le ku le. Kusar ko ai nga fa nga ko nga ke fa ya. Nei ka ke fa ku lo wa i ku la fongo ma. No, o ke o fa ya ska mo kanga ka. Ele o kanga ka fi vai marima. Ele o kanga ka le la ua. Se yo kango kwa ile i ku le ko ngore ile. Ia o ala ka mea o le a fai ai, mali e le o ia le ka ki fai ai. O le ikula e fai. Se yo ka makua, yo ka wha mo, le a nganga le, A mo te roi o mono na tupuna na mea. E tele ni mea le lei o le atula i meitua. O le ato e alu roa wha awauna na roia pasi. Ia, pasi awhea. Ai mai oi. Se ngā mea kaka le, ngā screenshot mai kaka le, me waranga wo poro kanga, kero kanga. O whao, se ka kia screenshot mai. Ia, ngā screenshot mai kaka o whai kaua. Soli. Ma kaure fo ngā whairang kusi awe parimia. Ia, laksin. O ke lea mga ia kero ang kusi, a ngālango o mga ianga. O ngā waka ufore wha mao le afe o kaka nge o kilangi. Ma na ia le se e te tala mai ai mara tūlanga o lau tusi sa whai. O leo kōra kusi, o ngā wanga sau wa afia ka kongi o kilangi mo kaka i whafo mai. E afe kaka e o kilangi le New Zealand malai whafo. E au ia. Ngaku lea o whai. Pauan me ngā ringo o afea. O ngā wa iafua ia i lau
I lo loko foi le mo mangako. E le kaunga representing a. Yes. Denga o kere kali la ya puroko. Anga ave le kusil pale mi angu si. Denga kopi mai la ko kanga denga ma Samoa foi. E kau ye e o puroko. Nga kele e lo ye se suyo ka Samoa e ko ngusila. O le suyo ka Samoa ko ngusila. O le kako High Commissioner Law e Wellington. O le kako konsula. Ma le fonga fofokua. Yeah, absolutely. O suyo nga Samoa ko ngusila. Aele o yo se suyo ka ko ngusila. O lai sola mai Australia. O lai sola mai Australia, ngoi mai Australia, kia i ko rua. Sau ngofo le me pumomo. O le mela siringa leanga. Le la o kali la kusi, o kali mai la kusi ake di kusi ai. O wi. Ala o ke o kali mai foi la. Ale o kali mai foi. Ale kusi o par mi angu si. Ala o kusi mai. Ngo ma fo kali fa pe. Le nga le bale la kali ko nga pe. Langa ke di kusi ai. Nga pa me hore o ba ku nga ko ke le kaka fo i fa nga o po ama mai le ye filosofia ia. Ia ko fa nga wala ye le fa pe. Ia puro ko kere fia kare kusa kere kusa ku ia ai ai ka upu nga ka milo e se mawa o la ka upu wa kusi palmia o oe e fa masuyo le afe ka sa mo ngusila makanka ye fafo o le au kunga ro kus a ngisi mea ia mai pen o fa tu afa fonga mai le malulo telo le tunu nei i au kila New Zealand ma Australia Amon mole o tau uma fo ia Australia recently. And I remember na tau sendinga mai a te auli siki ma mea uma. Please, o le wo uto e taru sangatu. Pen whanu tau toi private message mai ia wha maunga nei. Au mai. Sa i o mātou ngā rurue la ia. Ileanga o le fo auti tutonu o le whono fo o au o le fofonga o le whono fo le a tau a ma le whafonga mea le atunu. O le fo ia le lo ia le whono fo ma o le a o refer uma i vaenga uma nei. Se ave dio lai ma le vaenga le official le loia nei ia I tūlanga leanga e sao le lau sau noanga e whawhewhenga oso se con man se tanga langa o tele o alo e whaile tala nei e le whapea o whato se tau whaleanga ia ile I le tamalea ua toea o ni pepe whato a whana nau mai e le malamalama I le to aina natura marona o langa ai o le te talo le o te whaiatua o tau malava ia sa ai mese whaina I ainga le sa to me ali siki fo ia tia ure si to ruafe me please if you can resend those to me se ia wa fa tasi malava le ia toa o vaenga afa pe fo isa ia se mena fa ia tamale ya auto na olengia ila na au nanga malanga service o le fo ia tau o vatu e ngofo lava ma promote nga ia le sinamea ele o le sitala I to tono New Zealand as a person advising me ka immigration advice Aluinga leo te whai atu ai Nea ngā whai fui na o le tātou whai o tala ai le aini me ni actions tau te whaia Ia Mei mauru taimi O leo o whai atu Ma te talo atu rungo le tātou Porokalame O a malava ni me mwhai ono tau whaia Even write it down Tusi mai ma wha manino Ona refer malola ia le I le o tātou lo ia le whanofofo tua sa Moman official consula Ma me o le ave ai le tātou tusi alo ia. Ave le whionga le li palmia o New Zealand. E ti se I tawhia I mea le li ilea. Ma se I koso whakaka mai ai. Po o whea lea ngā kuloua wa o te le whaitu le tala lea. Ia ua ka ai au se ka lia ua le se pau e maua I tuloua le tā ua au se tā lia. O lai kele manguia mau e Australia. Ai langa waru atu ai afu o mafai ia meleanga I o le whaonga o tupe tangata. Le la o fisora sola tai solo. A le la sau I nei la sau fo o e fia representing a matou I nei New Zealand. Ia ke iangi. O le a se mea tā ua ia o e la sau I fu e represent. Wala tia alo muli ane. Le wa umana whai atu le matou tala ia I le afoi. I le fionga ia anai. Ora upo moni ana. Le wa umana waturu mo tātou tarsanga I la sona na fila fionga ia nai afa nai. Ea e te tau fo ia I la tau o loo ngāru rue ma le to ina ia afa nai. Ono tau fisosoani ma tau mo whai e utangia maisa ma tau tarsanga atu. E le lango mate lea tulou. Lea e wha leanga mea lea e la alifo e pipi ia e I. Ai te tau fo no tau sila fia. O lea kou ke o makau ave. Le io enga le la aulia le mali toa le palemia le lango oi me lea
E le kakau la i le kou mafukanga lea. O ngā kou whaakanga ai ko inga kanga kai o le kau whaaleanga mungu kureanga di pale mia man malo Samoa. Ana ngai lava ko ke o makakoso. Le lava mau te varvarusia o le whau ma avatu le nganga whaata mali. Ai a whai e tau te o i lesi levo fo i lele o le tau whaaleanga. Matulanga o me whapena. E mawhai te le lava o na ave le matu tarusanga le fono fautua i le maftanga so whaatasi e whai au ma le official consula. Ai whaali lo ma le mako ke e community Samoa. I le tūlanga lea te tau mwhaia e lau fionga le whaalolonga anai. E ua waku whakamari i le mako mongia. Lea ngai o mako le ngofo i pe inge ingi usila. This is our home. This is our community. Ai le sauru kanga ka solo ma sola wa kuri e kanga ka ila ko kupe. Le au te whai atu ale i ataua ma au te mori ma watu. O le aso le no utu vai ai Melepone. Na e fu i whaafonga mai a Mr. Moli le le aso le na whai ele keiso le li lea. Na sa mangia ai ele kota Melepone. E kula i runga i le iang kau whaavalea i kupe a kanga ka. Scams ye vai? Yes. Lena o loa lenga the main witness lenga avere kangi. Nga vili mai ya kuivasa fasipika kuivasa ke fong. Aro ke fa longo ai ile moto pole lawa tuivasa masion tausi. Lela nga lenga fa yakula ukala. Lenga o lengo fa longo yo ukaringa. Ile sawanga al tangata le o ia le main lenga avere kangi. Ai fa mai kala. O lela avele kusi sai. Lenga o lele show up o lawa o court. Ai le show up le lira. Yeah. Era la nga le ke fai ko ye ongi kara faku kala ye fai atu. Ma me o mo foi afa fonga mai foi ia se uso tu se mo ko vile ku vasa. To so ta ia ta to i ta ile le nga ver ke si i merpongi. Se to au mai o ma ia me vale ale ile ma nga me nga fai o. On ave lo le tatu tusi. Pe no foi atu. Wa tauna tu sta ofi me ale to inga tanga fa pe. Leanga o lana tau hai vale uma le la au so ia laksen e fa nga ile taimi le nei vai la o ile faingo por kiki ele al tau fa leanga le scam le o le la no foi fa nga le vai tau o ka ko fainga palok ma kala ka ko community sa mo nyusila tau tatu matala ile mera le la no foi fa nga na tustu singa ni e va tu fa pe ka fa fe e tau fa io e tau wai le pale mia a le ango mai o le a fuli le sapota o ile nei tu lo vale ya e la fila fi solo ma tu langa fa pena a le la cha tau mo mori se ko fa o fe ona no foi ma se to fa le tu no nei o fe ni me o ave se uma mai e fe alo wa ya le nei to inga tanga tali a taua o tai ai e fe alo wa ima mala o ainga na yelo se kala vangi ai o le mea pito i matanga o lo wolanga le a taua. O le kauwhai o mai o lou lava a inga. Ave ese se ingoa makai ma oe. Ia pe ke a inga iai pe ke re a inga iai. O le mea pito i maua lalo ma makanga le o lo wolanga ke whiarua rua iai. O le public mai o tangata ma a inga. E whaasai o ena e toi a whiawea ia ngi suafa makai. O ka se makanga. Ai ma kua aku ia whaangala. Ya. Awe whatulanga o le u whailana tautonga e maliwa ia i nei le nei. Ere koe o Samoa. Ya. Ere koe o Samoa. Le u whaia ia le tusala mafu angala na a le lala asau e whailana whaolo a taua lea. E le leile tatou hui mua i le awala le leile o le ave o mea uma nei ma ave anga i le tulafono ma ave i le tunu o ni usila. Nai lo le mua yo sesi fasi fa mo ai sesi. O le mea pito i le anga e tau te le fautua ina na mea le tau tupu. Ai o le fai so o ai lafi solo. E tasi ale mawanga tangata le turi manu se hei ma tangata. Ai awala. O le makua ma i le anga o le ko inga kaka whapengi. Isi fi fasi e. Te ale winga na lau tala. E malo le ngutu. O le tu uatu i le tino ma mea whai ngā ruenga. Soli. O le matua le anga whai alafa. Ya. O le tūlanga le nae i le tama whai tutusi lea. E mese o le tu inga tangata. Ya le uke ukari me foi la ukusi ai ukusi e kere ukusi ma o kere fia kari foi e kari ko anga yo ma fo fo mo lunga ia so ukusi ere ma moro lima
Fai se kari langa ke whaawalewalea maukusi. Ia. Taua lea maenga. Lea taua, o le ata me i mai. I le isi news lea ua manu mai Samoa. Ua whaamawai ia le sa avea ma whaaululunga po purisili o le ofisa o le vai fafo ma whataua inga. Le CEO o le MFAT. Ia, me se fo i o le vaenga o le ofisa wa tasi lea ofisa ila lo le teita inga le whiunga li pāremia. O le la ua whaamawai, finally, mo tatou vavai, ia ua whaamawai ia le whiunga ia pesita, no mea, simi. Ia, your thoughts li ataua? Wow. E awhai ke mangkua asiaka kaimi whaka mai le fast o le kasi ngei CEO ka anga i ei wole makaunga vese ma le whainga malo. Skasi o mafoanga. Na kofi whaasoi kula fongo e fia me. I le loko fia. Mako le fo i lae minority government i fia mea alako koe whaapopo i kausanga o whangange o peska. Ia kia ula e le ngaka e ngā sori kula fongo ia lisi lima kausanga le koe whaapopo. Ai ei meo kukupu. Ka kikira foi le kelo mei nga liki ngei. Kau kere foi o whapea ko peska nga liki ai. A possible e ke lele masar salonga. Langa o ia le kongo le o le vaenga le. Le foi ke mangkua la whaku le kala le wa nga meska ka whaku koi ngai kia. Ngai wala ulia miska nga mai fafo. Ngofo a peska makari. Ai le loe miska. Ai whakailo miska ngā wō e whawha. E ako e whasiringi e para menga le ako e whongo inkia. E alang ka whakolo kare le, langa e kusa le lei al mea ngā manu mele o kupuru kai mingi. Ko kusa le lei. Leilo e miska le wala uria, e ngofo mo kofi ka kai o e whongo. Leilo e pare mia le kofi ngā kōwanga. E kukusa le lei a mea e lua. Kukusa le lei mea e lua. Ale ta ua mai, e fulu mai le official MFA. E fulu mai ngā. Ai leilo e pare mia. O ia e o le makanga ruenga lea. Al palmia e le pausol makanga. Ai sau misi mai mingiska. Ai oi. O le si vanga ka o foi lo ki kilonge. E ko kilo ka foi nga mai wa mau fasu fiku ka sanga nang kau ku. Ngo walo le fai ka u mara vai me fai nge. E o le fasu ka sanga nga, fasu fiku ka sanga. Nga ko kongi le le malo. Ai sa fisu enga. Po le ha se mea nga faia. Nga faia. Ele ka uma ele longo vai kaimi. Ia. Ka uma longo vai. E pinge. Ako kusi singa ngana fa fengo. La son kai au. La e mangkua. La son kai au sanga pinge fa mau. Wa e singa fa pembai. O le meleng fa pesca. O le meleng fa pesca. O le meleng fa pesca. Asia ka fa mo se me. O langa ka kua la fa sufi ka sanga. Fa fe kai lang ka kua. Asa ko kongi uma ka kua nga. It is free. It is free. A se pinge o langa kula i mai. Keri kau ye. Fa te le lava le antaua. Mai ia te au. Mo mua fa kai u fai le mesao. Ia te au. E sili le fai o le mesao. Fa ma vai ma malu nai lo tutuli. Opo mongi ale vai atu. A fo ile ana tato ala langa ma tato fai atu. A fai ko ke ele malo. Fa ma vai. Ai sanga ngofo o lea. Se le honge la au and I always say this le ato. A ko ngofo ngai ma ko musu ko ke ese. E tau mai tu lo ua vale a uma isi mausi kola lai ko kongo Samoa. Ma isi kama fa ngau Samoa. Nau te fai atu lava. Oka. Ni ka ngaka ia believe you me. Le angoa ai le la apalai le vangole. E angoa ai ngaka. Ma fua mai isea. Se o lai kele ka ngaka ngava. Kele. Ai le fa pe o fa ya to se si tu. Ai se me pito sili na o fa no ai. Ka ki ia la nga fast food mon kupu ka usanga ma le mai ta watu. Fa to ave ma fa rolunga official ya. Mai le lo afisu ma lima. Folinga mai wo fa le ia na no fo inga so. Oka. Fa ngo fo inga so o as a CEO ole. Ola. Anyway,
O le mele te tau vatua sa mo marau whaafonga maua. Mai le uro ia so na to ai tau nu le fast to tonu le fainga malo ma avea ma malo te ia le tunu. Mai te mo fia mema. O le kele io mea nga vaaku ia mai ai le savaringa. Mai le ofisa lava lea. Le le wingo le whamtalanga le tau vatu. O le tele o mea na mātou iloa. Nanga o le kau ke karakara ngoi mingi skali a tau mana taimi o olo le atinu. Vasolo solo mai lava le hanga ngoi o mingi ska. O le tele o mea na mātou maua. E fai aku le mālo e fai. Ai ese le me fai. Ai o fai isi me. Awe lena fai atu e ia isi funding. Nga sa ungoa skasi o mingi ska. Ma kua ve vesi la ko fongo nga o kengianga yarsi I o le tulou. O nai maua enga. Ala se funding fia milionga. It was supposed to be a mai whaonga. Ala ua kakia I, ala la tu whafoi. Ona. Le whaonga. Wa le whaonga, a ua umare time frame le nga mai whaonga. whaonga. Le lo whaonga. Lai ka fio fia rea. Le atua, o le karasa o angan mingi skalea. Nga kao fio fii. Whamai, a o le funding lea. E ka kau ngalui o le makangaruenga la. A le pisi sorosi makangaruenga e kausu engisi kupe e ka ufa palingela ku pakeki. Ma fai isi mea. Ai maua muli ina ua I meli atu le vahenga lenga sa le donors. Ma fa pe atu. Pe ai se a ua le fa o ngai ngai. A o leo le anto le la ko fa fo I kupe le yakau. Wa vai ka ko ia ko inga farkangaka. Le mele le ute fai atu nai tulo. We're not personally attacking somebody. O le whaaki ngongo re kiuke lea la inga ngana ngonga re whangongo. O le whesiri. Ai se a wa la inga ka fio fifua. Ai le ave o le makanga ruenga e onga re kupi. Walanga o donations funds ma me umawhapena. E awara kasi umaku I le vaenga lea langa o le vai fafo. Mo le sira fia le kōkere. Ia e aru umai le MFAT. Ia onga whako a kiriva lola ia lea aru I ka alonga. Aru I wafu. Aru I ia onga alu soifua maroloinga ai uma kwa me ko kongu ole matanga ruenga so morisi fia sambo tasi le a fau te tala noa le meta ole pouku ko malosi o makanga ruenga ali atau o I le makanga ruenga e aunga uma ore ko ainga le o fa manguyanga kongo Samoa ese mai ai I kupe mau ala tunu a o fa manguyanga ye ko ayaku ko kongo Samoa o I makanga ruenga lea. Sungami o I. Misela o I. Koviki o I. O au mato nations ke kele. Le avatu malo au whaakasi, malo kaupulenga, malo o a umako inga malo rekau ke whaipa anga, Samoa. A avatu milionga ia mar whaikau fia afe mafe o milionga. E aru watu e to ai I to tonu ole MFAT. Kusa o nga whako a distribute lo la ia lea maavaku I lea makanga ruenga ma lea makanga ruenga. E le whaapea a mai le funding o a onga. Pe funding o le sungami. Nga mai le aru sa o soifua maroloinga po le kau yo whala whafua se I le ai. E ala ku mua ala ku haru I. So e lenga mai se lengi le sa wha iei kuro le sa iei si whatua sia. O le ola o le kumu. Kai pea kupe Samoa. Yes. Ka ilo fo I le pau le vevesi I ngai I le kovanga. Pe kukusa ma se lengi I ate au. O I le si viku o re kako kungu. Ai a faila o fainga le o le vitu. E fiu le uru. E fiu le uru e kau kiro sono mai po femele a. Ai ka ofi mamau. E o isi fai unga ke kele e ka ua I le ingo Samoa. O I. Yeah. O le la ua wha mawai. Ai toi lua tausanga. Ona uma lea o lana. Toru tausanga lea na. Lena toi ka kope fia me. Wa o kenge uma ia o le vaenga lea. Tulo. Pe tau tele fia mai le alo se kala e whai kua. Ia la ngā ngi mea e kaunga I roe la kungu urea lengo whawhenka amea. Ia dea. Mo moli per fa malo mal fa taile e tau fa tai pe sta I lau tau tua. Ia. Ele ave ngame. Ele ave le matou loto fa tai I lau tau tua mala o nanga. Ele ato fo I ni ai
le va o le tautai e poto al tautai se la tu yama ai ia te o leva na pasir te mi sa te tau ai ona e fa mavai o le kaimi nga uma koi koi le epa Kaiminga. that was the time iyo ia por kaimi foi lenga uma ai fia me ia o le second time nga best time nga e rua ia e peita ia le ala usa wa kaimi ngai o ia o tau va atu e ia nei tustu singa ia o mai leli poti me sa mo klopo o fai tau atu le article sa mo klopo e fa pe mai o le mafuanga ona ua faatonuina e fa mavai Yo ficou. wa le vang ka nga fa ko nga O le maka nga. Wa sili fa ko resign. nga ilo re kuri Ilo le kuri. Ya, o se kulanga malu leo fai el malo. a foi le vai atu o le la ua tau a tata mai lava ila tava vai atu matatu faʻasoa o i la le peila akau vavala mai ai le mele kau le mele le kovanga malanga faʻailonga kau o loa lea le anga o le vavai atu ngai tustusinga o le lava na silafia i le official MFAT which is o le pale mia o le mingiskanga o le official o le ala akau ngingi a koi fua ma faapea mai o le ae kakau ngai loa le pale mia a o le iei ka ngaka lea kau ka karangoa kuai le ae faakufo ila ngai apu le aku irunga o le la ua tele ma le anoanoa i o mea le fetau i mai iei le si vaenga o lo amail tustusinga le Samoa Globo le ute credit tatu le Samoa Globo e faapea mai i se lato mori mau faatuatua ina o le mafuanga wa tula iei le mea nei ona e le taliaina e peseta ia nisi o tofinga ia wa vatu le malo tofinga fa diplomatics diplomacy Yo la feo. kako vai kako ale le mate pisa tu la vale mele o fa tau te e fa be mai o le wa umana vatu ni nominations ia wa umana appointed le apo wa tofia le malo po le ala awa o Canberra le wa umala to taimi o singi le wa umala ko kaimi o fiki le wa umala to taimi Japan o no fuanga nei matunu nei o le wa uma ia kon kalake hai komisinga ko ngesula ampasa o le wa uma it has come to an end I think e uma to sanga nei so to evatu o Canberra, Singi, Fiji, Japan. I think o manisi. O le la tau wa tata mai la ufai tau watu i le mainga le klopo. E whaapea mai. O le mafuanga la lea. Lono winga ato tu use si tu. O le mafuanga la le ufai e pāle mia pe a whai e moni me lea. Whamawai. E le mo o mia ro ngofo ma e whakau ke e mai. A whai aku kanga kaya la a ver maro ai e whakau ke. Longo winga mga o lomo kua le. E a veira o HRPP. Mga e whai e kofinga. Le angor kofinga le ka ko le lo Wellington e o te whai atu la fo o te le mai la mau mo fatu to ina fo i matula. E si mako ko inga of masanga. E ke los ko inga le le atu. Os ko inga so le wa kava ai le kai suti le ko inga kofinga ko e mai ai la lo. A ofia menga ko e kofia mai. Saole. E oi. Ofia menga ko e kofia mai al mele. Ya vai. Ai onga yo se fiso songer ko ingar campaign fa maro mer campaign asetric. Ya le ko ya ile Ma welong kofi. ma wa si me mai fa ngofo. Ya ngofo ina lo ngai o kele o mara malama po angi me le o mo o fa ya mako wi. E si ele vai va korka ko ka mo parure i runga ngai ya fe matai. Telen nga ruenga lo fa. Telen nga ruenga afimaka le fa. A kakango i ke lope mo mai ka producer le la mo fole le la uli le mo ka fa ilo alo ngaika. Ai, fa fen coffee ngai mea o ke leilo. Ke lope mo nga me pe. Ia, se tau. Pe o pe nga ngo ba ku ye. Mo kwa le fia al par mi le melen kupu. O fonga o coffee ko banga le ilo ka penga ka le ilo ngai. Ale wo uma le leina fa manino atu. Mai tau sanga wa tuana i atu le atu o le process lava lea. E a vatu e nominate atu e malo Samoa. A ka ko kala ngoa i le malo Samoa. Kulo kau ke kala ngoa i le kapengeka. Ia. O le malo nga. O le malo nga mo le sila fia.
E tau te le tala noi se malo e whaapea mai. O whaurununga o makanga ruenga. O mena e tau au whainga ruenga malo. Kanga ruenga malo. E oi. A tatou tala noa loa e fili e le malo. Meaning, o le pale mia marang kapengeka. Tatou won malolonga. Tatou won malolonga. Ia, a foi mai. Ia, ona toi whaulio le tatou whaasoa ni vangana whiawhi. Fatu sau pese ni pese gamalie fia gana ese le matago fie agi mai fisaga tata mai ota le puasa Talofa lava and welcome to Anavamoana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, Anavamoana Hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern designed showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Anavamoana Hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com.
Toi whātaro whātu le taliu mo le tātou porkalame mahalo longa masani le vanga o le afiafi. Ia ina ua te le titi le awhau le lima i le tautua whaawawa le Blue TV. O whaida mahalo longa o faʻasoa leanga o lea ua sauilunga o le whaalauiloa mai i Samoa me se fo'i o le i nisi o ala leo whasara lauma tūlanga newspaper. Le tūlanga o le ua iai le ua iai ia le tofinga le ufa mawai. Ia ai pei fo'i ona whai atu. O ko finga nge ua levan taun wha mawai le ataua ele o sesi tū. Obvious lava le tūlanga HRPP tangata nei. Ka ko halu le me sao. HRPP kele. Ele fia sa tau whiololo me fui la ono fia me. Ia malanga ua lavan masanginga ia i kaimi o le HRPP. Lea la ua le tuila e pale fia me. Ai pale sao mai le tangata le fasta uriuri. Wa ia tiau. E mwhaiwinga ko whape aku. A tonu o le paia inga whaakapenga penga lenga mai fia me. Po le paia inga wha le ongorua. A o le real fast sao le whato ahar. Lea la ua pale mia sao le tangata moni ana tūla i ele fast ma pa ua kui la e pale upa ua koi ma fia me. Ele ai ala ma se loko lango kangakangei. Ele ma se mea. So ia tatou, le ai tatou, o le loto ia tau te whaftai i le atua o le tautuana i tangata. A orfe siri. O le ase kulanga fo i le kau ke whaangoa ngoa i lea koe ngam le. Ke whaangoa ngoa i lea koe ngam le ato. Lea koe ngam. Whape o ma misia siro makua, o sianga i kangakangei le. O ke le whaangoa ngoa pia whape e whaime balea kangaka. A whape o lai e le kulanga fo i le o kau kua inga le malo ma e le o. Wangala ngā wakungi kangaka. Inga i e whikau i whaangi fo fia me ma kangakangei. Ia whikau i whaangi fo kula epa makanga ngei. Waraku ngei ia la auri mali e koa. Wa kau whai aku whaangi fo ia le whikau i. Wa kai pe whara kawa whale aru pengsingi a wauku irka singi a ruai. E le whikau i. Ia kia ula ia le ngat paulea. E le ngat paulea o le whunganga o mkanga luenga leo ke wai aku e kaunga sui. Whawhakai e risi mkanga luenga a siakan kakango i. Wa kere ar suinga. Nā le ka ua mkanga luenga nga. Au kere suinga. Ai e ia mkanga renga nge ki kira ke pe kolu. Pe kolu. Ia, kailo ia ke ua pe fie lau ai, pe kolu whae lau ai. Moni ma wha maoni. O leisi, tau tino a ma wha maoni tulo, e le i matele u tau mawhai e. Ai al jau le al taua e watu moni lo uloto, o leisi CEO i lo utalitonunga wa te tau na wha mawai maru ese. O le CEO o kupe. Nga, nesinga. Mongi ala tala. Ka singa lo ke mafau ia. E tasi ala uwa ai e tunga i manatu whaafia popoto ia. Out mana mafala. O inisi administration, o inisi pale mia e le ifanga ngau mai. Po fia ia i whai ngā malo ia. O e ave i ai e tau expertise mana to i ngā. Ai o ifu ngisi ka ngaka. E la lango whaatasi ma ngā rurue whaatasi mana malo. Awa ia te au. O kenge ai a fia me. Vaenga o mali. Vaenga ia o le uso leo langa lo ia sili. Uso masanga leo le lo ia sili. So e kukusa ai le ia se senga. Tu lo le ia taua. La te whai atu ai. Ia te au. Tasi lea tangata. Wa te tau ona e wha ma vai le lei foi. Wha ma vai le lei ai i kaunga maua kerengi si mea i lo ailo u wha leo ngolua. Ma lo wha i tu au maro te ele malo. Yes. Because at the end of the day, ele kau papau inga sa mako kala e whai aku o le media o leo ngā leo mātou. O mātou, e mauti toi tau ai atua le me tau le accountabilities ma le transparency a o kou. Leanga o mea ia ngā fua inga kou e kou ke apalai ngā ruenga ia li ataua. Tau te fia i mea o transparent. Accountability. O mātou la, mau ke siaki a kua le mea ngai a o kou. O lau tau tonga, e te tau tō, e te ngalue ma le wha maoni. Ia, i le mahalo tau, i mahalo ua kausia. Government of the day. Yes. Ina ia maua le manuia tutusa ma le manuia lau tele o le atunu. Ia haula, o ka ngaka ia, ngō wa aia tuai le mele o tula i maile a taua, iai malo tali tonunga, o tangata ia wa te tau na kon. Wa te tau nei lo, me personally, again, o le whafkai a peska ngō mea whafkai kere a urki ngā makua. Iwe, wa e matua fo ilu soifua.
tauna pensiona enjoy retirement levan taun te ua vala au mai le tua a o ngā lava ele I take a break mau e tawhawhau whao ngā mau tupe tele nana whaputu mai I pengifiki ma mea malo alongi ele si tala ema nei te tele to tongi te lo te tele ni savings wa iei enjoy retirement Risi fai mea ele leili kaya ma le resign ma mea kupu ai. Ai kakau pe fai susu e ngal malo. It's tau kakau. Kakau fai se investigation fo ele pe maka. Ele o yengi si mea siri aku nga leanga wa whainga ele ngal malo I kangakangi. E taua le lei. So ia haula, o tangata ia no vai atu loa wa saulunga le whatau te ele o vai atu iai. E ala mai ala tō tustusinga ma mea pei e whatu ala le malo. O le CEO o kupi. O le ufa ma vai mai ia le fionga pesta. Ia te au hoi. O le kovana. Ngā le ka kovanga. Kovanga. Ka foi ngā aru mar kovanga ia. Tau nalu. O mai ia. Le pisa maringi ngefo me uma. Kalu ai ngofo le ai mo se kala e whai. A lau ka o le japipi ma isi ngaka. E fai kala le malo. Anga kur kovanga nunga whapea mai. Ongo sai o le lango le whainga malo. Le ai ma se kala so le ngā whai ar kovanga. Kakau ngā alu. Kuli. Wa tauna ia te au. A whai le leile tō wha. Le lala wakula o kala wai. E se le mo le atau. E se le mo le knowledge. Ka mai fui le man. E se la le mo le meta o le wha tō wha la inga. La wha kula o kala. A le leilanga wha kō wha la inga. Wha ma vai ngai. Avoid le kuri. Aisea. Leanga ka kere o whai ako o whai le pili le whai ngai o ngā moia. Ai a umangenga pasi le pili a lai whakau ke ea. A o le wa iai ia swinga ma keu keunga i wa iai. Wai pasi a lava. A uma e loa. Longo winga o ia la le la koe mua sa malai loi I. E wha o ngā ai swinga ia. Pe a le ku uru loko lang whako whara inga. Wha ma vai. O le si mea o le test le lei lava ngā langa wa kele kale ke whalongo e mkus kusinga e whai mai o whai polo waiku lea. A whapea ngei la e whaise kuranga whale su e a wakakaunga ngā abe ese. Abe ese. O ngā o lea e vesi le malo I me ngei a ngā ngofo a ma whangenge whaarua lo ngofo a. O le whisiri. A whapea ngei resign maru ese. E whae e kofi e whae langa fellowship lenga maua. E le ai. Mai a te awa le a taua tu lo wan whafonga maua le tunu. E le kakaunga avea ia ia, e le kakau wātua inform mai a New Zealand. Government to government, Prime Minister to Prime Minister. E mo o mia koe whaale inform sa o mai o laksen. E le I through le process sa. E iai le fia pā le mia. E iai le fia kai makaukia. Le o whaia le awala lea. E se o mea whai ngō fia elengi mea e wharipui ai ngisi. Elengi mea fo ile o le mena maua mai le maali lienga. Le na uto e whai tau atu le au mai ngai hana o le media watcha ngafi. Le ataua. E trace back il time o Helen Clark ma o le maali lienga o maa loe lua. E ala i le tatou wha mausaliina o le tatou whainga pa anga Treaty of Friendship. Le maa fuaina iai awa noa le leina i e maua mai. Lono winga. E whai le recommendations mai ai. Are pare mio Samoa. Po le maa lo. So e sao lalo whina ngalo. A whapenge i uma inge ia e a. Ai whai lava le fia whai loto. Mara whatau te e. Ai kua ilo mare masei maka marka ofi. E matangala le tua inga me whapea. O le whai o se nā fellow. A o la ua pipi ia i le resume ua tuli. Na tuli mai i le kofinga kovanga po le halava. Le o whakuanga ia make wakua. Manantulanga uma. A o te langona fo iana wha au I sa o aere I awala o mesa sao. E la wara fiso e la wara kono e po le ar kulanga ia e o e roa po ia. O ia. O la auri o sang tulo. O la auri e le mali e toa. So le o se tai e alofa. O ia kau ke mawar koe ngā kai foi lele. O ke ngia. O ngā koe kule o le avango. O le mele ngai ai I whainga mai a le one man band le ngā mai
Le ne fai mel to ina. E umanga o kengia. Ko te mene. Ko kuri. Ai mafua la na tinga ta ita ia wa ye te mine nei male. So ele o se angeru fo mai ar para mia. So ele o ngai se angeru. Ya la sanga fai la ko fa ko ala mar ko. Atla tau fa tau te la mar tau langa fa pena. A oina o ile ko firfiri o ko. So le. Mo tau tia ri ko wa mi ori. Maka ngai nga me o kuti. Mo lo le vongo e resign nai. Mo le vongo e kaliel fo ko nga resign. Resign lo. Ele se me ale nga fa ka ku nga me resign nga i ko mo te sia vongo si sia nga lenga. Ya. Mo so vongo ki sa fa fo so sa nga lenga. A kuri lo. Ke ma ko nga ya. Ke ma ko nga ri se fa sa fa nga nga department. Si ka ofra me lo kuti. Ya. Fai so ala nga mio ke fau ko inga. A fala vela. La foi mai ka mo el pure company. Ok, rako la maro ngol siso. Afi abala mo ka pure company ke la kula fi ka ngo. Rako ka ngo fa. Ke ro. O mga ke lengo mga warning ya le. Ale o fa ko ngo e. Ale kuri. E fi. Ale kuri fi. Wa nga o ka mi nga lo fa fi. Nga o ka mi nga lo fa. Nga o ka mi nga. Wa o so lo fa ke vai oi. Wo lo fo ko nga o company e kuri oi. Ai lo ke fo ko nga oi. Ale fo pe me so kusinga nge ke resign ama ke ngeia. Inga ia o fa ke malo, mo fa il puli. O ke la ko kuri la we lan kusi. Fa ale ko pe me so kusi. Aro lo ko pe me kusi. Yo so va o puli fa sorry. Ngora ko kuri wo mo nga resign ko. Ai wa ela ku se fi. Usa i se mea e ko mo wa se sia vango. Mo se sia vango. Ela fa fa. Eu marquei minha FFL, queria que eu vou. Aí eu falo logo vai, mas não sei for. Ai que não lá. Lei, o passinga mo. O passivo, o manga que me. Wa que no, alan ma fu anga nga le nga vele won. Na ku di, je me. Le vai nga, la ko minga la wa. Ele FFL. Ya nga kuri lo ele ya nga kuri pe ya ko se causa nga ai mo ngue foi feo. Foi feo. La va que me foi feo. Kiro la ka. O sa mo fera foi feo, sa mo po ngai. Ni usila. Ai ele o kilangila. Sao ya. Na ole o wingo nei me vai le man ya o tua le o le fato fala inga nga e faia o lai ku mauro wa lofa ai ele suia fai unga au lava le mea au mai se awala mamaru o le la e kau linka nga ile mele te vai tuai le pini taru sanga tanta le Chris Faufo le ne taru sanga o le wo tau maua tuai ina ya uso se wa matafu ina tafe mai e fa pe mai o le tape na e o sia sorvaya nei le tape na ile la tau nuu mania ni e momoli e ia kamaro kurisi ile HRPP. E momoli ai. Mana tuala, se uma mai o koe fo i mai ile case le, langa ile vaenga o ke fia wha mangingo inga. Ile vaenga le wa au mai runga. Ele tasi o ala leo whaasala lau. E winga ile... E winga fo ile tusi le na avatu le official leo. Po le official attorney general. E ile tusi na le na avatu e whaapea e whaamanino ai. O langa ki lia mai le su enga leo. Le wa avatu le official attorney general. Wa ki lia lako su enga. E le eise vaenga. E a afia ai. Ia le kama ia le sunga ia Chris. E le se vaenga fo ile le na afia ina ia ile tūlanga oni ana solinga tulafono anga ile una lei rental. Ia se umala ko ka fo i mai ranga leka ke ilma ka upu i CEO ngai ma le ufa ma vai. Ai umatato fo i mai ai. Se avatu ai se vaenga e fa manino atiri walanga le wo ma wo tutala. O tai au nai mo molia i o le HRPP. Oh ia. Mo vai mo toru. Ya la wate te nei fa pesoli. Ele se me li lo rungo poka. Ya ele ai se me li lo rungo kau ka ya.
Ia pe moi pe le moi lea ia ai o se ona ingalo to tele la umangiangi support malangolango le tatou pokalame. Ele umangiangi uma fo inae le la ufa ilo mai ia si tatou talia ma tatou va ai pe monila ia le ua breaka kulunga ia fa ke ua o te ua vatu ina to tolo molinga taia. Ia ni se me ope momori mana tu momori pe. Ele se fa ino na va nga uma paule va nga fisiringia le atau. Ole taimi le ole official fa nga palota. Ma le tūlanga o le atalia ai le candidate lea. Leanga o lena tuli mai langa ngā ruenga. O lena tuli. Ok, la kafe mai e whamangingon ma ka upula. E manga ia. Kafe mai e. Manga. Na avatu lungo le Tautai A'e le masina ne te nei. Ai fingo le masina ne te nei na overtuai ma proklame ma le ataua. Le tusi lena talo sangai le sunga ya Chris Faofo. E toi taro sanga i le poa da le LTA. Yeah. E sui, peila mele le makarangoi, e sui le whaupunga instead of terminate po le kuri. Ai tu iai le, ai vatu resign. E resign mai. Ono le tūlanga. E umana e ale poro kalamele na, ai fisotai mai tau ainga. Lau le ta ua suafa pa na fisotai mai se tau ainga o le sunga ya Chris ya tau. Le leile ma ai te whaftai tu fo i le uso na mai faʻasoa. Haftai le faina. Pei fono fa ya tu ele ai se nganga o se tau mafai ina ia tuli au puina ni tangata po o se tangata. Ai o le proklame nei tau te o ai su ile matole ni le issue. Na feso tai mai la tamale ia tau. Ma fa pe mai. Asiata. O le o te fial watu e avatu le tusi mai le official attorney general. E fa manino ai. E mama le sunga ya Chris. Mai mea ia sa mai le sa tatou lipu tia atua. Isu esu enga sa iai. O whatuloa, ok. Lau mai le tusi. Na lau mai lea le tama le ia jau le tusi. Lau mai lungo le telefoni. Le tusi lea le ia taua mai le official attorney general. Dio now, o lena ofa ia tu I need to see that letter. Le ngai mo miele ave lungo le proklame. E mo ia. E mawhai ona ofa ia tu o te talitonuina lau tala. Ai ele me fai no ave fa pe i lungo le malu telo le tunu. Leanga I need to see proof. Tio now ele yo meskusi ya kia. Ai na lau mai la le tama le tusi. Ma o fa longo tunga le tusi. O le wa au mai ai le findings at official le lato su enga. E kiliar kamalea. Now, no o reach out to lo le to tonu le matanga i to tonu lava ia. I le officer. Se yo usu enga po ole pe yaise po le ala le mewa wa ese isu enga ne yelua li atau su enga na fai leo mare su enga lava ia fa aloto I fale to tonu lava le matanga ruenga o su enga fa aloko I fale ko kongo le matanga ruenga found him guilty was all o su enga leo e kilia hai kamalea ona o su ele ai se au ese ai ai o le mena tula I mai le ai taua. Na mua tau nu atu le tusi apparently mua tau nu atu le tusi mai le official lawyer sili. E fa ai loa tu ile so e nga leo e kilia kamalea. I think 2 or 3 days later, ai fa to a faile fa I unga le port. Ina ua mautu le la tu so enga. Ua ioe ai fo I kamalea. Na ia fati noa le fainga lea leo mafuai ona terminate. Ok, tato wola I kilia, langa ele fengumia ia. Ele se foi so enga leo le ia taua. O le so enga lava ia leo. Na su ina, pe iai se so okanga Chris Faofo, ile una lei, rental. That is the purpose of the investigation na leo. Pirioka. E le iau le su enga leo. Penga suyer kama leangi number plate. Penga suyer kama leangi ownership. Ai penga access for yer kama lea faila ele kakaunga access yai. E le iau ia inga le su enga a leo. The only su enga leo nga fai. Pe tai le kama lea. Ile una lei leanga o le ua ka ofi uma for money laundry, for any corrupt criminal activities. Ma pauanga o le mea ngā o ieri so enga leo. Le lana mo no obtaining a me le tele tui foi lunga le tatu si le fa mo le le producer.
lea langa o obtaininga mai ai. Le kusi la lea. Lea e whaamangingo mai ai. Vahenga, o le findings ma investigations. O le tusi la lea, o le investigations lea, i to tonu, wai confidence. Kongwa Tonu la vaia lea o le matanga ruenga. Na mafua ai, ona come to the conclusions pe na o whanga whai unga lea matanga ruenga, a le ofisa o le LTA ma le board. O le a whaamuka inga, lau kong kalake, lau ngā ruenga. Tuli oe, leanga o leanga ia i oe inga, nga ia access inga whaila. E le kakau nga ia access iai. Ma ia whaia le suinga o mea ia. E le sanga pia o vai e. Vaila oe, inga ia mangingo. Whasolo solo i wala kako si runga. Sila mai. Aso kom whai kawaku. Investigations into vehicle ownership transfer. Yeah. We write to seek your assistance in relation to an ongoing investigations on a rental company at walua yala iele. E ki whaikau whai oe ongor kako kaimi. A e alu ile parkala whalonga kōru. O i ngā le ka oko mai ai le mafua anga o findings a leo. As a result, Mr. Fa'aofo is now under investigations for any involvement with Unalei rental. And due to this, we seek Mr. Fa'aofo's access to be restricted immediately, including access to all office systems, records, and premises, pending the outcome of the investigations, and until he is cleared by the police. Now, o le mafuanga le ngofia fa mafat pa karafa longa koru le akawa. Le anga nga pawala o le mea lai fa yeri so nga leo. Pe yai se connections ar kamalea pe sanga involvement with the Unalei rental. Wa umala nga faile fa ai unga leo. Le la ko fo so nga, which is okay le ropo ai nga fa yeri so nga. Number plate umaya me umaya. Ore kalala ua amai to tonu o le ofisa i le board. Ua ioe le tamalea. O ia na suia. O e mo mai lea kau. And that is why nga whai eila nga kusi karosanga i le board. Wha mole. Wha mama mai ro koko asaya ke au instead o le kurioa. Ai sui mai ar kou wha kou whala inga. Wha malolo, le lau wha mavayak. O e momai. Anga si la fia e Chris Fa'aofo. Ele iai sanga mea se nga whai e kokong. Ele kusi whaaoi whaapea i le port. E sa alo kala? Ngai sa o leia. Yes. But he knew, he admitted also, i le swing o mea. On the other hand, o le suenga le au mai ai le kusi le loia sili. Ele o se o lai au mai le lako findings. Ele o maua se proof. E ko ngeki mai ai le kamalea a ngai le Unalei rental. Inga ia mangingo ma malama. So ia te aula le ataua, ta oto atu ai i le officer o le LTA. Ai ake au. E le kakaunga ku upanga ngoa i le fionga le komisinga o whainga paroka. E le kakau fo i o ku upanga ngoa i le makanga ruenga ma le board le nga whaia le lako. Ai maisi o le sui o le malo le fast. E le kakau o nga ku upanga ngoa. Be qualified kamalea. E run i lalo le fu'a le chapi. E kasingi banga corrupt asiaka leo ka mai kawa. Wa e kakau le RTA. O nga ave se lako kangi le official leo. Ile mea leo fai. A fai la e le se kangi o vea. O le sila nga whare kongu le la ingi. Longo winga o lai sori kula fongo kongu i whainga o mea kongu le makanga runga. Ai le se record o sori kula fongo. Le la whai atu lau tala. Le a taua whai wa e o mea langa iai la siu. O le siu. Le anga leo o vai atu o obtaininga o post whaala wa i tele pe ia o le wharetu o sunga ya Chris. Ma pe i tau wha amata uaile matanga ruenga manisi o le malo i se su. Ona o le ala ua ofai mai, o le ua kiria mai Chris i su e ngā leo le ai. O le su e ngā, o le vāo Chris ma le Unalei. Pe involve lo ko o rua. I kupe ma money laundry ia. That's it. A o le mele nga whai ero ko o rua i kukongo o langa ngā ruenga, ua ia so lia. Ua ia so lia ai.
ia ka iala o ngā kofinga mo ngā kiuki. Ua ia whai ai mea e le kakaunga ia whaia. Imkanga runga ngā malo. Ora si la lele ia tawa rewa maia. A whika ngei la pe whikangofia kuloa ma le RTA. Whaila loa ma le criminal fa. Wa makua. O le menga kong whai. O le ae ka oko i kokongu whaaloko i whale le maka upu. A tuli a e marau ngā ruenga. Pia o ka kou. A kuri a ua sia umega whai. E iai ale pule le kampangi. E ngaka inga. Ai ale mariria le kampangi ua kere la unga oi. Whakaika inga. E le ngaka lai kuri au i. Ai koe ave maurea. Ire kula. Kula fongu. O lea la mo le sila fia e au whafonga mai fo ile ainga ma le wharetua langa o le fo ua pousi runga nga whasara launga pia kau whaafif o le mea le fia kere au e tapipi le whai o le lewa e amo mai e whakau ke e whamaka ul malo a le la whai atu a whafonga mai fo i le poa da le pūlenga le LTA walanga lewa a vea le fionga de pare mia ma mingi skao ngā ruenga wha mo le tulau sira ne le vanga le a faila le u avatu le tusi tuli ai fa mangalo ia fa loto I fale ana mena fai a le pe falling mai e tau fa tau te ai ia dia faila lo le criminal e oi faila lo le morianga fa tulafono le anga u solia ia markula fongo melia sao asiaka sao se mamao kampangi ma mkanga rengal malo yes e kisor kula fongo mkanga malo mo solia kula fongo wa kau o ngā molia oi. E se ra mo mele wa kanga o yese mer pro TV. Yes, a ka o ngi fa ka ko camera. So se ka kupi fa ka ing. Ai mo we angai. Ia, o se kula fongo. O se kula fongo ai a ka ngwana angai fa pe mai. Ia, ongo kukulia o ro. Ai paulunga. Ai. E o mai nga. Ngoma. Ese ra mo kanga rengal malo. Langa o kupel malo, a sekar malo, ngā luenga malo le ke ye. Ia ole ese senga la le na wala ngai le fa manino tatou fo ile au fa fonga. Ia le wo fa manino atua. Le ngai le fea ya ile uto man mai ne la le wingol tala. I telefoni upu mani tala I le fainga o soso e ngare o ia ka ki ia po le ale po inga contactinga nga me wala nga e ka uro soso le atua ta uro soso me mtanga no leo e varu ro kauru. Mangiki o ka kingo o ka fisiri po ainga faia tulau le nga mafu isia pe yang sa ngoa ia le o lo va yan mkanga ruenga ka mingi the number one thing ele o ko mo wele ku u ya o ko o fa ku kuanga o sola fa ku kuanga o le ku u ile mkanga ruenga o le mela nga le finga ka nga ruenga ngai kanga ka ye ka mingi pe fea na to fa fo I fa to tuanga sa yai le ku u makanga ruanga maluai al mero yai ngal sawang su enga wala ngai ole loya sili le ongar kusila nga ave lai sai ngi mo nga precious chang I le don't get me wrong e ma fua onga la lango mai su enga nga mai official loya sili le nga ole findings le ale lai ave yai o li poki le ale la wa ave official loya sili wa uma sa mako su enga ele ise so kanga ya wala ngai faingo fianga me a fai o yengi share ni bank account share ele yengi bank transfer manga me o ki ronga pawanga me o yesu so enga le pe yese involvement ar kamale una lei o langa ia fa loko I fale ianga me nga sui ko kongor makanga ru e kongor ole official LTA la wa yo ye le ja tawa la wa yo ye o la ona ye iro ina ko lo fo I le fa pe ele o ye tu I vale ile officially ale LTA il kai fongo mai la tou sa fire fai unga ele o ye ku vale ki nganga I lo o la wa vakule le kusia li pokia leo o umala ko so nga e kiria ai fika ngo fia kuri kamale no ese mea mo sir fia le tunu ese ar mere nga so leo ese va nga le o tu dia ona olona suina o nisi o record o Ta'avale e ala I ownership ma number plates. Fai ngi la sa o le wa o fai mo suele ta pipi. E kele akura la fai ngor mere ile ka ubalea ma le fa maungi o asa ko ka mo I mea fai pule ari kumaro. Ya, la ka ki kilo ye.
Le ataua. Ataoa according le record o lau ngā ruenga. Ia. Akuri mai oi. Atao fo ila i tūlanga ia. Ia ta ilo po le ale mawalunga o le ale e afianga. Fato le ale mamafa. E ka oko ai to inga sori tulafono lea. E ono whatangai oi ke ka moi. Pe whaakapura ai oi ngai ka moi. Na paula nā le vaenga o te le imala malama. Le wingo lau tala. Po o le ale mamafa o le to inga sori ngā tulafono. Ma mea ia. E ono tapuni ailo wa vanoa pe te tala ilo wa vanoa. E whaaua uayonga e ona e alu fo ile le ya piano fetu e whaaua uenga eru kauwa so ele a whaina la leanga o le ele ita otomaini e ala le ia ka kawar kanga kai e momori ai pia mar ia pat o tua pat te tua e te tau ona manino mamala mala mai ia le atunu ia tasile na vaenga e tāua mo le wha manino ina ia na ua whanongononga to le momori le so taiau ia wa fo ile fainga palota wala ngal pe ya le wo mana fa ilo ai tu malo ya le la to fo fainga palota fala ali mo ma vai mo to ia salo fa ya la so kasi le o to ala so vole la fa nga kai ia suikova as for nei ia sa wala ala so fa o se tema fa nga kai ko ya ko pa fa o ko pa fa i manga oi o le ua maua mai le isi vaenga mo sir fia le tatou tunu le tau le sa tu fisili ai o le ua maua mai sina o tonga o le keiser ko inga o papa stu ngia so oi ia ha ngai le fai ia o le unga le ua ia o la ua tu le ia tu o la ua tau fi ia se ia o ia o ke topa ona maua tonu mai la ia le sa o nga maua ko mai no le unga o le ko sa no tu ya o ke topa tu ele va no o tu ia pe na te taliaina io ina le morianga ona morianga ne fa fa pe lima ia morianga fo ia morianga la tu until la october le foto e mai lunga le Samoa klopo ia ai wa it says here, former Prime Minister and leader of oppositions, Honorable Tulafono Pasailele Malirangawi, will have to wait until October to enter a plea for 4 new charges of defamations and 1 charge of harassment. Yeah, fala. Na lau kua kurko inga e sa ele le court sa ele fa famsi o tele o mauti se mai ala na to sa ili pe sa ru ai e kula ia nga a le watu mai lava no e tu watu ya o ki topa ia pe yo e ko inga pe le yo por ha mela ave yo e mama o ia o nga a re o na me nga ru ke fo ile ya to ai sa mela yo e mama o ia le nga pisa mai ngai e o ko ngor ka par benge mai wa nga fo ile mel nei au te matua falai me uma ale mo ko ngi ale le se plio foi ia ko ku le ngor ko ku ile va ia bo mo le kilipi le palmia sei ona already le kilipi fa mo sei avi fala kilipi le ai e to va tu fa mo le fa funga mo Samoa mai mo le ma e tau mafai e te mafau loto ila ngona ma le sa ia le fionga le pale mia e tu sa yo le issue le ile fa ilonga le wa te wa va tu New Zealand ile tasi o suyo Samoa le kovan ai le o si le fia le pale mia ma le finga malo ia le lava tu lunga ia ma le suyo fa le alu ko se tu atu tai o malo ia la tala le tatu mta o kutu tulafono e o isi mea a tau no tari atu a le uta ua le award lea o so se to finga a se malo mai fafo e tofi ai se tangata le malo e tau nau ima le malo ma tau na ilo le malo al mela le o le fai me o to finga New Zealand e le ilo e au marka peneta ele tala fe ngai o mena ta ofi ele poi mena New Zealand para ngale wa nga men mota wala na mea
Ele nofo alma lo ni sila tofi mal tatou kovana i se tofinga ele i loa au mal kabineta. Ar mena le pui atu nei. Pule e sea. Le tau mafai atu nei pui me le tulafono. O uma wha manga al minister tupe. Tasi ale aunga pui le tatou Central Bank. Ai ata tau pui nga le vama le malo oi. Oi le minister tu la e tali le mota le nei le Central Bank. On minister tupe. Le tatou tau fai fo ili li o atu temi nei. Ai marili ia. Pe ono fai atu ana nafi. Ele mafai ona tau fiofi. O nei e whau waita ao. Ia le pea ngai mai ua mātou wa tau langa ina ko vana le vai tau tu lai mari soi o whare vai maunga e le mawhaina tali mari ko vana a oi lea ngai el tu lafo. E le ia isa i ota e tasi e whape atu o wha le tonu la waunanga a o me wa tu tupu le tunu. E la tātou te tāpena i nei. A whana whae laundry mane le sau nei. Tātou sui i le mele lei ma le me whal tu lafono e pui e le tunu umore rumana. Olen fai tātou tele o la pea o matu tātou teimi ai o maita maiti. Ia le whape atu o le tātou GDP lea, o le tātou Foreign Reserve lea, tātou ai talafu ia sa tasi tesi ma le 2 piliona o leo te ono se lau miliona. E leo le tali le nai taun tātou tali e le tunu. Ia. Vai fesili. Fesili ale tai o le tunu. Whawhewhea whai mai award a leo ke leiloa le makore mangingo so. Te iloa le melea ngai le melea. Te titi a o tātou me fuile le o le o atua o ia tangata o isi malo whai la ko tioli o i tātou ele. Toi o. A lea e pula solo le malo ele malama. Ko sa lela ka wonga o ka ko me ye ko inga pulenga ma ko inga kula fongo ngi purkas. Se me ai. Mo formaro. O me foi lá le ya o konge i era ngolango inga fainga ya le tapipi a me se le kule. O le sa ngo fo le ya i ko sui. Kule epa, fonkoe, ni mong. Le ai mo se singa ngo ka kulunga e fa se fam kalanga pe ke e fam kalanga le al palmia. O le lau konge ko kari mai. Ale ngai ko sui kongo al palmia le se singa kulunga ke en mele. A foi lana lai malama le lei atua. Lai malama le lei. Fatolo wingo le tala. Malama lai sa or palmia. Ya sa. Menga faingang. Mana tuai mo musu e fatau te elanga o lai fa mau le hansat la ko fa makalanga. E mo musu lai faingi kala mongi ko kongu o ni kala pepelo ko kongu i. Leanga e fesiringi ai lo ko su e mai me yem fa mo monga ya. Wa foi lai fi wo su e mai ni fa mo monga mo wa enga nga ku le e para pule me Central Bank. O le mela na reina mo musu le wadi ia. E tulunga e fatu ni manatu pepelo. Ma fa tautai le pare mia. Le ngai maua o mai la aulia le mari tole uri e kongo pan mengi. A voi dang fa mai ia le o kuila e pai nga upuya. E ma fai anga e pepelo ini simea. Ai o i le motel nei le ma fai na pepelo ale o maua ila u. Le o makua maua fakai kai ya la o mele. Wingala na le ata wala ina no for le pe yin tanga tai le lo tau tala i kongo pan mengi. Wai sa o ai la sunga. Sa ka ku ku ro lunga se simpa pe aku. O le me fi fasa o lo fionga le fo kalai e le sa o tala le al parmia. O fai longa yo fellow po fella. Wala ka ngor me. Ang sa fo ngi fai longa di uf. Ngi ya fai longa. Fai longa le ya le parmia. Ma fu la tala ona sa o no fo. E o mai langi usila talo mata. Wa nga kalanga sa kong fai. E o mai ni usila talo mata le au te si o solo ai te ua tofia ele male au te le lo semea. E musu e fai, e musu e kaukala me sa ona le ngai loa. E o ia nga ke le fai. Ngo fai o manga me. Ai fai ngo fianga o mai lungo po por karamea ale au ai fa was. Ale au no tomorrow. E fai ngo mi e sa ki o e inu manga. E fai ngo fie ke ngo mai la lau mai i rot pepelo. Kango filole fai mai manga ku fai mai manga kum kurang fa penga. O wingala na le ata wale ala ina e makwa mawa o mal par mi.
E la vai le mangingo o saungoanga. Ia ai o so kua ia kima ia. E o so tua tima ia ole tau mafai e te ilo lau tala. Tasi lea tangata ua uwa ai e tu lava. Ua se lava le mamao lo ta mai fau malo tu loa. Na ia ilo uma fau maulunga. E sao le mele e tau, sao le tala. Ua too much for ilaka expectation. No, honestly. Na uma foi ngale ya ti mo fonong makaya au ti male vai ole loia. So here's me thinking, wow. We need people like ka fa pe monia le ele ostala fa se ele utala. So le ole mele wo kai loa ko ai wa manga kuai o kele ka kele fa longo ya ki mai le sipa inga len kura ye. Alpa inga lo pa u ya pela kele kan pisa o ile le ia mai mausia sui kasi le sui ka mai kai. To el sao mai loa ia ti mal temi nei le ato. O fia le. Even though wa le manuel tom fainga na isuel fast. But inside the local fa pe okay manga ya la ngai mo miangi kanga ka fa pe ngi. Tole. O matua salu vale lo ta mua o po lo ta mafau le to inga tanga ta fa pe. Mala pala me. Tole. A fai fa pe o manilo ia te alo na we fighting ngia ka case. Ku se uma nga ai o ka karusanga i fa masingo. E fa mai ro fa masingo se me ke fi sa ngo ia fa mo singa mingu. O ka koi fa sanga lo fa pe ka lo ia fa ke ro ra ukala. E ngor mele o kupu o le mala mai o po le ko ngure nga ka ukala. O le mala ma. E o foi ira fa ma ko nge fu ai ko nga me ke fa. E foi la ta vai tu. E le se me o se fai pule inosia. O tu ala lo lea nga ye yo tino toto i vi fale arupo. Ai ele ya nga se mo se me o se kama ika i ku ikele ma ingosia i ko kongo le pare mengi. E te le ia ruatu e te aru e te tu moni au wo. Nga e aru ko se ili se mangui o fale arupo. O kala nga ma le faukuanga mo oe. Ele o ka ua ko so fa au kuloa. Ai au te aru atu te tau mawhai e tasi i mata fei au wo le tau fola le nao tau whai ngā wo ma tau tangata whai longa ma utona. O sa ngāra ako ako ki whengi ko wo. Alu e ki whengi le awala ia kā whale le awala aru i kai whale arupo. Kuloa. Alu e whi ngau inga ia koe whale le ia whale arupo pe o whale arupo mai le amakanga. Sa o iai kangaka i mana na ia langa o i ai se ngu le ataua ai se fio anga kongo Samoa e tatau na matua tumu kurisi so uma fale alupo ai se le anga o lae si ui e fai uma ia kala le ku mai saua se ia pa ia fale alupo mai fikiuka se ia pa ia mai vai ai ia la se fio anga e kaunga alu se fai pule kulo ale nga ka mai ka mo fai nga ia kulor ko inga ya e au sai mo ale nga makua ngia fu ale le yo fale alupo ku rai mai fu yongo ale eto le nga o po ia fa manu yo fanga nga se o le tino wale ato ele malo si fu yono ai ero ka ko nga anga vavenga pale mai fu yongo i maronga malo si akoko e ko e fa fo i kuale au le yo maka anga makeukeunga i fale alupo a on mele kupungi nga ono saula ula umai ma e kava mai au felengi ai le se me fai ia mo se ruma nga ile le yo fale arupo la unga ku ala lo ya e kima io ma tulanga tate ma ku ulo fa ka ke e maloma tulanga fa pena tu ulo fa te e maloma ma vaenga o tangata la fai upule ile fio anga ma tangata le fio anga tangata la wala lango anga o ko va ai manguia o tole si fio anga tatou no fa lupo langa kasia le poro ke kile atau a le lei ma sapai le lei na fai kasi le ngu o ma enga le si luas fur ko sanga wa makua ko se la yes ai a fai la le fa ko a makakur ka ko poro ke ki milionga si lo milionga ai o so mai lo marco inga fa to inga fai pule fa pe na or fa ino tu lo lava
o pale mia malanga fai ngā malo. E uma e fo ia di inga or kui ngi for me mo. Ulo le pa io ai nga tupu fa nofo. Ya me se fo io le. To fam silia la e mane. Fa tapo inga. O ku alalo nga va ku fo il fai pule le. Ya mafai ma o fa le le to fa Samoa se va to ala tala le. Singa me ka ua. Si sau ngua fa Samoa mamalu o le ka po ia ku Samoa. So ia ko ke o ko fia fenga ngui ko ngor mau ka fongo. Hei tati ele le tai mi o so mai ai ono le mo mianga fa manino ino ni upu. O me fo ile le o re kau o re karangoa mai ai sau pie fa ale makala mai fa Samoa ai Tasi le vai nga tau fo itong na ia. Tau na matua su le kanga kai o le par mengi. Ya pe role e wato nga mela le. Ole nu e fai tau ia u pole tunu. Ai tu mai fai pule lunga tera no mai ore mo tama itintiti fa to a tu o mai le o nga le fsenga var. Tu lo. Ya ave mamalu fai valanga o le tapo ile tu malo. Ka ke fia manga o ke kua e lunga o ka mimika. Ale ko. Manga ia le kua e lunga o ka mimika. Yes. That's my fai pule. That's our guy. That's our lady. Alko inga me vo ile nga le kua e lunga me Fakari pura kai me umai le mele e umai e ia wai ko kikia ai vai nei taru ne tu la il tanga tale le atau. E le te tai ya fu sana la unga. Po ni ona manatu e unga mar fa uila vea yo malo. Sa le E le kai ya fu le lea sanga saunga. E uma e sa fa ila no ai paki fa penge ile ai paure mele ia pe la oso manatu ia tu sale ma fono toe. La vea mai ai marsui le o fale la kaimsa makau. Tamaia. Tama fo io me myself and I. E saua i le kalangoa o ukaimi me myself and I. Wangi mean kuku ko ukaimi. Ini mean tutu wai. Na ona fa penatu. E si le la ungar ka mo le la ungar ka mo le lua. Siri mau ia le. O pest la unga ia le wo vai ko ngor par mengi o le lua makea. La unga me loko. Sau natural. Yeah. E sau wai mor ko fa ko inga. Ya o topala na ua o ko polo ya ina ia. O tuai wa mo se fina ngalo to ino stui pe ioi. Pe te. Ia na upu tau whaaleanga. Ia haula le akau. O ke ofo ai ke ko ingalanga le o sau public mai langa fa mai e mo i umanga me langa fa esa. O finkanga ka upu le. E fai fole hansa te fiu su ele fa maungi ko kala. Me a kamingi. E ko mo mo ia yang kala. Ala fa mai wa ya haula. O le fatali ya o ke topa. Pe ke pe ioi. Ia la ko ke. Ai le te tauna te alula ioi. Masu e mai fa mau ona tala ia. Ya e ke rola ukala mo ia sa o le ia tangata ia ko mengi mai sa ko mengi ko maro ila mutu le sa. O makua le ia fa sa mo e ke roma. Pa yes. O ma ya ele ke roma. Fa tu matua ile le mama o fa sa mo ai onoi. Sunga ya takta. Le fionga ona pola takta ai ono. Fa ko le me fa sa mo ya o ti mo le fa ngai par mengi mo. E ngofo fo isa mo ya o elek tu lo le fionga sunga la un fosia sunga ai ono. Eu la ko ka o nga welo le wala fa ye. Ile ko fa ko mo le ya wala fa nga o mo fa nga singa po ka si. E ko le ye mo. Tasi le au mana tua ile mata upulang le no fa nga to le upule. Tasi le va nga fia fa manino langa. Tasi le fa mimita ale homeless le o ka nga ka le fa ngi. Ai fa se ai le maru lo telo le tunu. Il fa nga ino upule ono po. Si ngi melang fa nga so. O ila lela u fa manino atua ya tia u ila ingilisi. Ia le ingilisi yolo nga le sa o ifpula ya na fiele o le olo le ingilisi.
E leo le ingirisi e olo. Ai, o le ingirisi e le inga o ye a fo ye. O le sa ongo me o le ingirisi e olo, o le ingirisi e. E mo wele lumanga. O le upule ma le whaalanginga leo le honorable. E te le so na avea i se tangata, mua. E le i pale i se tofi pale mia. Pe na pale i se tofi wha minista. Pauanga. Nga pauanga o ka ngaka. E ave iai ai mai se fo i le fionga i le fonga fetalai. E oa i le sui fonga fekalai. E le avea iai se upu honorable. O le fonga fekalai. E ave iai le honorable. Mingis ka uma. E ave iai le honorable. Pale mia ma e nga pale mia nga auru kofi pale mia. E ave iai honorable. O tō whinga foi nei lei a tau o tiro foi nai te si la fia. Pe e afu ala u tautua po uma foi. E tu maua ia le whalanginga le ia te oi. E li se whalanginga foi le ke vai e ngofu whakua. A o mea le homeless lea. O ia li mongi wa honorable. O anga whenga honorable i se li mongi. O no fa honorable ya mele te fatoi. Langa o mele mo ayo afo tangata. Matupe. E paule o le mete no fo ave tangata e sofia i mafa se e. O honorable. E o associate ministers. Let's clarify le mele. E o associate minister ele avea yengi upu honorable. Ia mangingo marama. Ele honorable se sui pare mia. Oi sa tulo sui mingiska sui lango. Yes. Ele ma fainka ko falangia honorable si tangata se ivanga nga ke pare mia. Pe sa e pare mia. Fonga fekalai. Ma minister. Awanga. Ia fa mangingo ma marama le fa mangingo. Ai mere ye ele or kau fa vale lo kai per mere le fai o aver kai sili. O me na mo tau fa vale. Yes. Or kau fa vale le ngol meranga kai sili papastui. O me ia. Or mo kwa kau fa vale ngi ko ina. Hoi, hero. Ai ka ko ia. Ia le na, ia fa mani noi. A me ye fa ele tu inga na e ma fo no ta o homeless o tamalea langa ole mena le na te fa ye nei le fa nga ruenga ya o te lolanga o le o pengi fiki mai ai le o mai tele e fa tanga act e fero ro i mari to ai ava ye tanga ta o pe fule a como e pe o ka pe o le winger pe la ko ke koko pe o le winger afrika le mo e ai fa nga to o fa tanga e tu o te tonu o fare mai e o ai fale fa ye va inga o me o mai fa nga fo ile le lona tulanga fa e o ai le sistema ala ni usila ma tu pelo winso le scamere ria Yo wala ngol scam nga pa la pengi fiki mai le no vai tu le news le si tina le fia ele me na na ave le winsi le tulafono work and income e meu tupe foi nai wa overpaid ai fa mai soro mara ai uma engo life no fonga to soro fa da fo inga fa ko rua wa e mautino e so le ala na le lo to fa toile a taua ole a se tato su e le lilia io la tato su ina po le a fo ile to inga benefit le ola ile lilia io e mautino le o sawalu i ole solo sick fara o te langona. O a matu ai ngā pengifiki mai, pengifiki le whai ngā ruenga, o lea wai wasikaki le leia, wai so se skema e makua le leilanga, su enga o mea. O a malava ni vaenga e mauai ni fisosoani tau le wins. Te loa le ka aroi le ula lea. Ioi. O le pengifiki mai. O le pengifiki wa ese ale mai ho ngale ese lo disability e mauki ngoa le alu le disability benefit kama fo ile le wa e wheelchair ko e pushchair ya
sau le tu o le sorofara mauti noa o lo fatu e foi le lopo o aru fa sorofara se ia ru merka se suenga le lope te o sorofara solo sick fara cinco parent homeless parent o le no shelter Maranga ye umame hop sorry kero ele wins ola ia e for me ka o le invalid benefits Ilanga whatever e for kai me o te me o le radio Samoa ma to o ila ia le e me workshops so ile le work and income e mal me te mala mai inga i kai me ko viki nga faile melia mo te o mai lai ta ula tu nu ku ai nga nga ku pengi e fa nga la maori me nga le fifa nga nga maori so do ka ko nga pengi fiki ma ia me o ye male top seeker support kama senga le la ve ai ro ma le dia e si o fo ila ya le top seeker ia nga accommodation supplement o le child lost education lost and found lost property o le student loan o mame o mai ke ro le fai le o lai ngai ngi sila ia kama fo ile le fo ile mele le kelenga e ruma ye fa ka wai sau me ai pe fa ka ka le fo ile mele le mai u ko ka vale what do you call that le kele fo nga e ru mai ka sanga ye pe mo mai voucher e fo ngol me nga le nga food voucher food stamp ola food stamp Asa Foundation e mo kingo ale kinga hinga ska mo kele ai fanga ngore e li lopo o ia wala ngore Asa Foundation e halu uma free food grants that's the name of the thing food grants na e mo kingo akasire kanga kai food grant o ai si me e mau ki ngoa fo i harura vehe mea ngā mō meo stress benefit, compassion benefit. Lost and found. o le emotional breakdown, mental health benefit, early dementia benefit, Alzheimer's benefit, disowned. Devalue benefit o le fa kele wala ngo mau pengifiki mau pengifiki ese mau ki ngoa le ka aro le ula le ka mai e wo uma pengifiki ese la ola ka mingi e o le me fo ile le advance benefit o le advance o payback o le advance payment I owe you so wa le longa wa e so ro ka who knows ya waru maternity maternity leave engango foi Vak foi aru e siu ala aru e o mo meo ongi funds foi mo studio funds o sa la wa aru wa kama fie fai kusi nga mo meo o le fainga o me mo wi funds applications e siu fa pe mai I need 10 cameras application mon ko ye vai me nga de winse ole to start a business le ma wai lau ten kei ngai kangoe e fai ele makasi pisingis mau ki ngo le wo fai la ngare ngofo mo laptop fa pia ngare ngofo mo kara pa waro ka kara ngo laptop fa mai oi hi producer ke ro lau kala e mau ki ngo ngi fo yo aru claims a missing person benefit ya ona inisio vai ngore tatou ya ko inga ka pengo fa kure tatou tau te talie
le whaftai o le o vai tua ina inisio tangatai wa matana sen mai nei la kōri siki ma mea umalava. Mea umana whai le tangata le ia te autou. Wha mau lalo polisiti ma a mai se tusi. O na tātou avela i le loia le alfono fōfōtua. E submiti avele le ia i kokong. Ave ai le tātou i le atua i ngā tangata. Leanga o le scam le mea lea wangofo kau o ia o le representative o Samoa. A sa roka? O mea kau. Vai le ko e o le ko ai ngā kangaka. Ia, tātou o le tātou malolonga. A fo i mai. Ia, wha mai ani so tātou faʻasoa me se fo tātou issue. O le neiva anga o le fiafi. O le Aus Pacific Funeral na whaavaina le tasi le afe iwa se lau i whae Sydney, whaamauina o le lua i au unanga o le whale maliu o Samoa ma le Pasifika, o whaavaina i Australia. O lea ma u mia sa o loto e tama whanau lawa Samoa. Ua silia ma le tolu sanga o lana tautua whaamama a venga mo tātou tangata. Ua tele leanga waa i le whaafuaina o le au unanga, ma ua matua fo i le iloa i le tautua. Mātou te mawhai lawa o na mātou malanga atu i maota malawa e so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma i ta pena i eil whai ngā malanga, mo le ua wala au i eile atua. E ave e sea eile atua tu vale mane le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hali taimi. E tā ua i mātou o tātou tūmanga no ua malu, ma o lana anamatau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tautua i le luas fulwhae tūla i le fitu aso le vaiaso, mātou te ngālu lua e tūsam whina ngalo mana onga o ainga, a e leo so mātou manao. Mo le fia malama atili o na sila mwhai tau malama lea i le mātou tūlau whamtalanga le website www.auspacificfunerals.com.au po le telefongi le totongia, tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu whaavalu tolu. O le mātou telefoni whiaviai, o whaari mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi ma sina mua. Mana tua nei le tautua o le Aus Pacific Funerals Australia, lo whale maliu e le moe, ai tautua ina o e le alofa ma le wha avenga. What is love, if not a business fuel program that's wonderfully rewarding and ridiculously simple? And quite popular with the accountant. O te whāturo atu Samoa i tu sai marau whaafonga mai. Whāturo i o po ia, mō sā ma whainā. O po ia rawa i tu mau e o whaawau. I po ia whaaro maro, po ia whaaro kare sia. Ia meso po ia whaaro lu. Ai o le a whangatongu le malama whaamo I le aso. O au, o a whemata po sa lue whaapo le mani. O venea o konsula o maro sa o nisi nei. Sa o wa onga I komisio sa moa mafai mino le afi se lau wha. Ma o mātunga lue nei, ma le tātou whaala tonga skopa I au kiana. E wha ma popo, wha moi wha penei, mo le atina ina o tātou a onga. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colours in
inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colors to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Mori whaongai no le talo for voucher. Dial www.pacific40.com ilo pinga te whailangi. O na whiriwhiri no le au nanga te whaongai na e pei o whaatonga, prepaid, pili o vai, pili o moli, e mwhawhana utuai le ta avale le ngata fuilea. Tūlanga tau I tau mafa, ia po se keke o whai puiponga maso whanau, e mawhai fōi o na okai, tau o whausi e no whale, mauta malawa I Samoa. A mai ona whiriwhiri le au nanga te manau le, ona o omi lea. Ona whiriwhiri lea o le whareoloa ma le nuu o lo I aile nei whareoloa. Mauti noa, ua sa o le leile whareoloa ma le nuu. Filifili leo whai o le talo for voucher te fia whatawina. Mai le tōmi se furu fitu se furu se lau tala e o atu lava I le lima se lau lima se furu tala. Ona filifili lea o le upu check-out e whamautu wai lau whatau. Ma le tua, whatu mo whamau ngai peo lo swafa antoa I meri po se numero le telefoni e maiso le tuatusi. O lo ainga I Samoa, ma le tua, whatu mo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tongi na I lau whatau. O lo o avanoa le online banking mo New Zealand, ma le Visa card, ma le debit card mo so se vai ngau le lalangi. A mai aloa, ona submit leo o lau whatau. O le teimi la vai mai ai lau whatau, o le a fiti se wha ai loi lo ainga I Samoa, e alai se te autostusia I le telefoni po o le email. E wha mautu wai le whatau. Mana tua, Pacific Funeral, ma le talo for voucher. So for manue malangi ma, o lo ingo o matai a leo tasi mea tau whao, o ua lo ia Samoa I nei mato ofisa o le WT Compensation Lawyers, mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga, na superannuation claims. O le manulauti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai mafesoasoani I tangata uma o le Pasifika. Aisea, awa e tā ua le mātou ofisa, tangata o le Pasifika. A whai o e se tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tatou ofisa nei Prispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima whawha. Fatu sau pese, ni pese gamalie, fia gana, ese le matago fie. Agi mai fisaga, tatava mai oata, le bua Samoa. Whaitaro whaituru taitali mo i o le programe malolonga le nevanga o le afiafi le ataua
Ia, wa umio tau sa ili atu i le whaasasilanga ma le whaasasilanga fo ia a Utah. Ia, somehow no le whaingatana forward anga i le. Au te lola au tango e whaitau tūlunga according i le whaasasilanga le na au mai le fionga le Pristine. Ia pasi. Ia, e le sunga ia mtailinga pasi. O le whaasasilanga le mo o tau Utah fast supporters ia po i la tau umalava. E lango le whainga malo po le pati e le fast wanga whapawhai e whatoto i le tuasa mo utasi. Tulowo o tau pa ia Samoa o le aleo o iaise o le aleo o iai ai fito se whamtalanga ai fito i tonu le nei whaasaralaunga i tupu matamali ai maise o le au lango a le fast Utah ainga o loo a fifio malala papa au i le state o Utah. Ona ua atoa le 5 tausanga ia o le mātou nofua inga. O lea ua tasi ai le komiti o le awhaia le tātou sa ili ngā tofi. Mo le tātou matawhale fast Utah. I le aso suma le lua o se tema. Tā ua lana i aso ia ai se i toi. Umana se kia ku leile o le flyer. Ona watu lea pole. Pokala mea tai au po le stofi. O le aso e whaia i le tātou whanutanga le aso suma le lua o se tema. I le taimi o le 5 i le afiafi. 5 i le afiafi a matai le tātou whontanga. Lono winga e tā ua tele o le nofoanga o le FOE 11 West 21 South Salt Lake City. O le aso le nei e tu ina tua ilunga le tātou le tua tu ilunga. Le aso le nai whaia i le tātou whonotanga lea o le sui ngā tofi po le sa iri ngā tofi. A fio mai matala mai au. Tātou whiriwhiri whaatasi e sa ili se toa e wha wina le ngā ruenga, wha ailo mai lo suafa, e te fia au auna mō lo watunuu. I le tofi taifono a le fast Utah. Ia, o le numera la e tau ona fast Utah, whaftai lava. Lono winga e tā ualo tō awa yatu. Vena whai atu. E tā uale awa yatu o tātou umalava o lo o fia lango ma fia ngā lulue. Ia, na ua tu ina mai le whātou whala i ngā le fionga le Pristine ma le lato lau. Ia, e tau te awhio atu. O le ainga fast Utah, o lato tō whinga tuai ia po i lato o lea sa ngā lulue mai ai o mai le teimile nei ia masauni e mosu i ngā tofi. O le Pristine, o le sunga ia matailinga pasi, matailinga. O le sui Pristine, o le sunga Bishop Fiu Pepe. O le whatama, o le tōwhana mulo ulu au matangi hena, Brown. O le whailau tusi, o le sunga ia Maseuli to Ala Junior. Ma le teu o loa, o le sunga ia Savea to le afoa si o a Moataritimu. Ia, o le 5 i le afiafi o le porukalame whataunu uina. 5 i le fitu whawhailoa i ma le tau maftanga. Fitua ngā i leiva sa ili ngā tofi e pālota o na whai. A wanoa mo le taitaifono fou, ia ai mai se fo i o le taitaifono ua malolo. Se furu le afiafi saunoanga tu sao mai lana fionga i le pāle mia sunga le lauli le mali etoa. Ia ma le tāhor se furu ma le tasi, ia lulu ao ma whatofa, ma tātou fia i le wha ili ma lie ale sunga ia malaisa i sanga. Ma ngaia? Ma ngaia tele. To e whaafonga mai i a tātou Utah. Utah u ma so sesi. Ia o lea ua whafonga mai e lea fionga le teifono ma le komiti o lo iai. E fia whaia sa tau whono tanga i lea so se furu ma le lua o se te ma lua fe lua se furu ma le ono. I le no whanga le na ua ta ua ilunga FOE. Sfuru tasi o Far West, lua tasi South, Salt Lake City, Utah. O le taimi 5 i le afiafi a ngā i se furu ma le tasi. Ia, o ai uma o tau uma ta mali i mawhai launga o wharetua matausi e iei ma le au malolosi le au taravou. E fia lango ma o tau e fia si o tau a ao. E tau te fia iai e tau tua e ala i tō whinga. Mai le teifono se i o le whai lautusi ma le tau tupi. Ka wala lo o fio akur fongo lea. Ia, o le whaasolonga la lea o vaenga o le fono. Tā le fitu a ngā i leiva, sa ili ngā tofi, toi foi mai tua.
porokalame 5 i le fitu, tā le 5 anga i le fitu, whaafeiloa ai, ia mawhaili tau mawhitanga. Fitu anga i le iwa, sa i le ngā tofi, e ala le pālota, ia i ngoa masuafa o le a whaatuina. Uma lea o ne tau alunga le se saunoanga le teitai whono fou, ia mas saunoanga whaamawai le teitai whono malolo. Tā le se fulu, saunoanga tu sao mai lana fionga i le pāle mia, la auli le male toa, nono winga o ia ole, wa o ia ole, o le teitai whono au tū, ia, ma le whaao, matafa le malava, ia o le tatu ainga o le whaatutua, i le tua sa mautasi. Tā le suma le tasi, whaato whamarulu au, ai mai le nate mi atoa i to vai whaafiafianga le whaili malie, a le sunga ia malai sa ili sanga. Ia, whaasisilanga le nā mo o tau iuta. Tā uai le tau sa ili ngā tofi. Iau te lo foi e pele o toi mamau, ai sa unifono tango sa isu i ngā tofi anisi foi o tātou wa matawhale ma ainga. Ai tā ua mele ale i leia taua. Tā ua tele le vahenga lea, e whaisi tā ua le winga o le whamatalanga. Ua atoa le 5 tausanga o le pae i ngā sia vahenga i uta. Momori fo le whaaftaima le whaamalo le uso ia mtai linga. Ia me se fo i o le sui teitai whono, ia le sunga ia Bishop Fiu Pepe, ia ma le lato lau atoa mai lava i le whaatama, sunga le whailau tusi ma le te oloa. Ia, ele ia se whaiwai asa ma se maule i atou, ele i fo i se tautai e iso na atoa toa. Ai o le whaafitainga. Ia te au. Tasi lea ma tā whale. O lea ua le leile paia inga e 5 tausanga. O lea lava e mamalu ma wha mamalu lato te whono e tasi. Ia, pēna whai atu. Ia, o le tausanga ma swinga e tau na whai. Ai whaafitai e mori le whaamalo. Ia, i le uso ia mta ilinga pasilo fo i sao. E lua paia inga ka malo pe e fua ia e lua ia saua ia fia me e toi fa au mai e lana foi taita inga ia iuta lato ia o ai foi nisi mata fale o lo loma ni lato foi so inga tofi ia o se vaenga taua io e fa taile tautu ai o le fautuanga le Tautai A'e le ma porkalame mo iuta nanga le unga iuta le usa dunga la ko swinga kofi o le fautuanga. Ele kungi malo mangi me fai pe a kako whekoko ai. O le winga o le whamatalanga. O ai uma o i lantou fo i o le tatou ainga fast wasi la fia o lo tau taimile nei. Avangoa lea. Lea tau. Avanoa le ia lea. Ia i te alua ima e whape atu ia au maila ia kia. Au mai ke uso kai ka ia lar ka ko ka fale a mai fa tuanga ma me uma fa pena ya manuia le to feeling a tofi o te lo le mo le loma ya e fa te telefoi ya ile uso ya mta ilinga malana foi pulenga sai ai ya ona ole ava no ta wo foi ole wa na ia tau tu mai ya le fo le a sa ile le si walanga ngo la tu yo no ma wa tala e fape mai le tau o vai lo ina fo iuta ole ele le fo ilo vatua fala o tele o le fasi silanga nei au fa fonga mai tatu ainga fasta le tau ma o le fasi silanga la vaia o te fai atu o le fasi silanga ua maua sa o mai sa moa ile taita sunga la aule le male to le ala fa ilo atu fa pea e so se mata fale lava o walo ia e fesota i maile taitai ia ona ma avatua fa ala wa tele le lungo tato proclame e ia to feutanga inga fa alo tu fale tawor mele ina ia fo ni o tato nofo le mala malama ma ke ia la ia le o fa sa u ingu ko le sidis ma to le tau tala mai ia ansiata tu lo ta ia le uso ale alto wa le o ferwa ia le ato ma ke ia la ia ko kami fa kwa pola ma to fa pe mai ai wo ofisi pai ai fa sa vali la fa no let me make myself clear ke lo fo ia manino ale sunga le ato a fa pe ele i o inga mai e sa mo ai kai fongo ao mar kai fongo sa au ku wa establish ma ka fale alo ia
e le mawhainga maa wakua i runga o kako porkalame. A ole mea fo ilele whapea mai lava la ua, yes, la ua fatua il tangata ia, ma fatua e ia, ma whaisianga ia, tusa lava fo i pe ua mai au no tau tala noa ma le fionga le taitai. Akia ka kaule whaongar sofa palmia langa o palmia Samoa, ai whaongar sofa taitai fono sunga laule le male to oio taitai fono au. E ia la kou whiukanga inga, ale atau. Whaaloto i whale. Ma whapea atu le taitai o e ka penga lea mea, e whaakarikari le kaimisa. E le whapea ua avatua ile i oenga. A mea le onga kou o mai e loko whai mai a maa ua watau na whaale o atu tau mata whaale o lau au kei mai Samoa. No, e le whapea ngar whainga. E sa ore e tau. Wa uma foi, langa e ngai issues whapea na tau tutupu mua, ai le leile kako whi mala mai. A le au mai ai Samoa, le au whamangingo sao kwa, tu sa foi pe fiso ta i mai se tai fono fou po ai lava se si whapea mai, o le uma ko foi mai ko i ngai Samoa. La ua okay mai mau ke o mai e whai, le whila la vai ruan ma ko ua. Whawhetai ai le longo mai. Ai maali lia mai a. O te le avatua lava as official lungor porkalame. Ona, se i vanga ngā wakilia sa o mai. E le taitai fono le fast. Le o loo se e le taitai ingor malo. Se i vanga ngā ua ofiso o ka iai po le ataua. Se i wha mole confirm mai lava. Ua wha upopo le numero o tato mata whale. Lango lea kia ule lisi o maka whale. Ua lua ia fea, ua iei mata whale. A whai mai ala Samoa le ai, e le official. Lai tua la tau e ta pena me wha pena, a e le official. Ma lia mai o kou whinga ngalo, e le official ko fo i runga kako proclame. Does that make sense? Papupu wha pena. Yes. Lea nga e whai fo i ora ngā o ngei. E oe. E whai fo i ora ngā, e whai fo, se kau ke haro lo wha umare kasi le isi. O outou uma fo i o mau o wha pele, o outou uma o matu ainga. E iei isi ngai makawhale. Ola iei mako ainga, makawhale iwa, le fau le ua vai lua. Ia ai o te waruwarusia o le whau mo wha marulu atu. Tatou ui pea i au wala le lei ma au wala aloa ia. Ai le o le me fo i le o le whai o le whaasisila ngā lea ia, o le la whai la o whaakura o vaenga me uma. Ia na te ile ua tau tāmu mo e mai ma whaapea mai. A se ta fa mole langa le fo fai ma ko vaenga le ai fa mole ta tia mai pea le la so ta ipe Samoa a okay mai Samoa okay fo rungor ka ko proclame ta to wo il fainga lea e manino ai makako ngofo fe alo fangia e fa pena umar ke sa Victorville le ata wo ta wa Victorville le anga e tasi lea matawhale pitosili na ou lata tele iai. Ma o le matawhale fo ile nei, o le matawhale na ave ila o fautuanga ila fionga ila li panemia. Ina ua sa ili mai se fina ngalo. Ona, ua nau ia Victorville e whaile la kou mafukanga, e mamau kele L8. Ma sa kasi ale ia kou. Ta tasi ia. Ai ina ua latule si teimu te mantua. Taimi o le mamalanga atu mavui. Na mawaile o le avanoa e so tai atu aile taitai. Ma fisili. Pau ele fisili aku ia le palmia ia ma ua po se tūlanga fu ile i kangaka. Le ai. Anga makele i loang i kangaka kele i o. A ole awala na fisili mai ia ma ua. Po le hasa ma va ai le distance. Le fe malanga i tangata. Mana tua mai la. Pe no ufa atu. O le to fine ya aloi pelinda wo fa ngale ngor ko fine tasi lea o sui fa vai o le fasti kongo LA i California ai no va ai le to fine lea e ku la male afa apoloka le wala e o le luar ko ru ku la er wakwa mana inisi o nai tangata e watu ai le fono e fai LA la fo e mo ma wai ia fa tai sua fa tai tu le pa faftai sua o yo sui fa vai o le fast LA la na te fai atu ile atu na mai ai lo ma fautuanga ma vui i le fionga de panemia yes o te yo ina fo a o le asa fa to fala inga according le fina ngalo wa vatu le fionga ya lo matia ia mai la to o lo o i Victorville o te langona o se fa to fala inga le lei
leanga e mamau kele ia awala e feo i ngi kaka i la vea e ngisi rungo le awara kele ia ngā kele ai leo upu makala ingala nale ia tau ia ua tūla i mai ai le fasta Victor ia ai waka whake ia fo i ngai mea lenga kupu mai ngai o ta whate ia fo i le nei ta mai Victor Vio winti e tu low lava a o le fo o ta whaalongo atu ia ua ese fo i isi tangata ua o fo i o ina ia whaile isi fo i vahenga o la ua lea tala e whai atu pea lava pea e le mafai nga kako maua le loko a koa o le whakua kua i le tua sa mo utasi pe a whai e maua tātou leo langa lea o le fia pule mo ngia lau kala whalau kele lau kala le whai lea nga iei le sika ngaka e pauana mea lai ngā alu i mafukanga ia ngā o le fia alu e kofinga rea tau ngā pauanga o le mea lai ngā fia alu le sika ngaka i kongo mafukanga ngi ngā o le kofinga e fia alu e maua le kofinga e misi ro mas kofinga kut pai felisa ele fia iei ele fia alu as a normal person e langolango ngā o le kofi a le mea alu o lea kau ke whaiti le pāki e nau le e kaua ka reminding on mele le atu o lea tātou te tūma te e le pāki a le HRPP e sau wai pūlenga ia ngā o le ngau ngā o le pule a o lea tau te tau mawhai tātou te loto ngā tasi maua le loto fesoasoane ma le whiarofangi ia o lesi mea le kupu ngei e whaale kongu mai lesi mea ai o mai whaakuku isi mea e ke e mai lesi kai ai o mai whaapoko whau lesi mea e le kai mawhai o ngā vea i ka kou o ngi suli mongi o le whaakua i le tua sa mo utasi pe a whai o winga ia le kau ke whaia ma o la utala fo i le avatu to tonu a ia whaaloto i whale to u ia tātou le mea lea e o whau kua whaala wai kere ku u le mea lea o le wheloto lea ngā i whaaloto i whale e tāua kaua e waku whaalau i kele runga pokalame tātou ngā lulu e whaatasi a whai e ke le karia inga le si kai se lea ngai fiule kimu e pa ure sa mire a ka ua e le mangalo e sao lau tala e ofo ia maa ua ia e koa kere foi lau fast e roko leanga mai e feika mai whapeo e lilo i la loro ngā mea kei lo le lei ia kei lo le lei Pau meu ke musa ka ukuro ngoa ke ua. Au ke lo le ia. O au kala fo ye ka milo sono mai fa mai limua. O lo le ko yo mai. Ai ka ke va fa fa kasi. E o fo isko ingo le ata. Yes, ma ke lo. O ka ngaka ke aru limu mai ua e ko ka milo mai ko limu mai oi. What goes around comes around. Ku uia nga winga lenga. Tu. Ma e muri ka ia ko foi poanga. E ke fiu fo e ke ola fia kai. Re kai mia ke pale ai ele masese ke vai u maku muri uru ya o ele a masese fia lango e. Ai a fainga e kau kua maro loko le lei. E o re kai mia fa pale inga e ke kepa mai pe o kuku o mirikeri kuku ale eto. Pe kuku o ku fika. Yes sir. What do you want us to do? What do you need from us? La se me mau ke so swangi ko. Ai sea, leanga nga e kaukua malo loko le lei. Ai foi la oe vakur fa ka inga lea muli. Ka ko fa mai ed proclam. Ki nga i loer ka mo ka vika. Le kaupule pule o saulo e fa o le oki aia. Ai nga kaukua fia makai ai ka maro ka vika. Na tautua fia tupu ai ka vika. Le ai. Ai nga i loer ka vika fa fia nga lama saulo e kiria. Ai ka siar ka ma ia vangoa. Ka siar ka ma ia vangoa nga maua moe ai. Ai maua koe ka vika le atau. Fa mai ale au nga saulo le au nga langa au nga ia saulo. Ai fai mai langa kala ia ka vika. Kili lo. O lo wa vangoa nga ai kili ai lo le lilia. Leva ngaru fai o kala. E ke rua fai leva ki vai ko ke ngaru ngaru nga kasi me uma ai aru fai solo o kala ele anga loko ia oi. E lo ke fai ko ngaru nga familia. Ko ke lo loku fa kasi
A o le loko le anga ia o e pe kurunga ke mori mau. Ia. Ai a fusi ngei oe e whaua umau ala whau ngei kisi. Pi mai ei ma mei o kara unku. Ai u mai roka pākua le wharesa, ai aru o le whainga o kala malea. Mai kā koe, ngai loa le leie kāwika. Le leanga o le loko o saulu. Ai whaapeanga fia kau i masui. E maua koe kāwika o le vangore kiri. E whai aku reu aunga a saulo kili. O loa vangore a. Ai whamai ara kāla kāwika le le whaiso o le koa kelo. Kāwika e onga kāla nga. Ia mamao ma oe. Ona whaia le nā mea leanga I le ua whaa uinga e Yehova. A e le malia I lau kai lau a inga fast. Aua ke kaupure leanga ai. Ongo sai. Ongo sai se isema se yo I lau kaimi. Leanga o le nganganga sa ia kāwika. Aua nge I o lo ulima ma whaise mea leanga ni ngaka. Leanga o kakanga filifili le ko kele o kako a inga fast. O oe a ia ko kasi. Ai ko kere kanga kang filifili ka lea. A e le fia ia. O sa ilo loko se i o foi. Lea la fai filifili nga lea yuta. Alu la ia i e whaari ai lo makaukia. Ma e alu e ku ulo lima. Let me lead this. Ma e kofo i ai pe whaingo fia ia mea. Kaua. Kaua ke le lewa ufkoi wha mga kok. Langa o ke ka amilo ali e tau wani mele uti ta amilo ai. Mo o mai tau wina. Ka ilo fo I loko o le ei kurowa. Au te ala tua ulwa wa ai o nofo. Oh, ke le rope whawhianga survivors tangata I to tonu o tatou matawhale. A o le whe lauto ai. A o le whe te enai. A o le whe tui ai. Ia. Ana watu whapena. E le o se vahenga e. Ai a tau le tangata le leire mawhau e. Fetalai. E wana I whaiani mea fo I e kau ke aku fo I kau ke whiika I aku I la epa. A ngai kou ke whaia winga or kou inga kou ke fia le fia o ese ma kofi. A kou o mai so nga whaisi kou inga. A le kou ke o whai mea inga whaier kou inga. E ala se nga o kou umar kou inga. A ua iloa e ua umar o kaimi uma. Pasir polo. E ua ngofo inga e le o se mafu e le o ngi me whapenga. Le ua watua. Ta ua ia langa le ua vai atu I Utah. Whaftai pasi. Whaftai. Or ko wha le leile ngā. Tō wha manino. E anga o le mele angai. O le sila me wha umaira ukala le aka. O le anga o le mele. E a tulou wa se whiakura ukala. E a la koula e whaiva. A le la sai kia koe maka ua le la. Ioi. Tusa no ta malanga atu la ia. E ua te ia le ua whaasa umai. Mo pe ia le ua whai mangi kako. Ai le ai wha more le o le kako. O le kako wha more. Au le ua whai. Tusa pe ia ule au atu le atau le si vahenga le ua wha pepe mai. O au ia. O te ona I ngā le matawhale aloa ia. Aka malanga ku fo ila ai malilie mai ka kele a fea ku se mele nga fa ku e se si ai ia lo ia pole alava. Malilie ai le se mele ale nga ka ko mafukanga nga mea. O mea ngei o mea uma mo ko fo ia o ka ko fa nga mafukanga ma ka ko fa nga ainga. E alu e ka fa va. Ya. Malo. Mai nga tauana male talafai u ua oso le malo vale o le to'atele whaaleanga mea tōtino le malo I Samoa. Tātou whale fo I lena whai le malo whaamataanga fo I ma tātou whaaluenga. E whafsanga I ma wharekari malo fo I tai. A le o sisila tu le mele o amailunga le whaasisilanga malo le malo ma le ofisa o leo. Ua whaaleanga e tangata. Ka fio la he sole. Ia ai ia te au fo I le ataua I lai mo mi ai le fai on nai tatou cameras. Fai kako cameras. Wai le maanga I o le fai ngor camera le si falo pise falo lo lenga ma waile li malo vale le na la tufanga I la lo le moli. Nga maanga nga. Tau a foi. Mai ta tau foi na ini cameras a fale tari malo I e tau lata tatu. O tau sisi la mai. Ia ai po ilo mele tunu le damage o tatou o watana e fatunu. Na sa kable leima.
O I le vaenga le o ta o malai fatu. Au tau sisila mai Samoa, na watu lunga il peja malo le fo mato watua fa la wetele. Tau sisila mai fale anganga o mea. Ese le ku ainga malo vale le fai ngi ku ainga kamiki. Ai te lo la utala le ya tau tulo. Se ua tau fo I manai leo leo. Lai le wenga le fa kwai wa a fa papaku fo ila leo leo makor kamiki. Ona tato wo fo ile fa pe mai wa so nga fasi ya ole. Awe va ia mi nga yo fa. Ai mi nga yo fa fa le anga me to tino le malo. Ya. Ai por malo. Ai por malo oi. Ya mar va nga o te lango nai fina ngalo ni sile ya tawa. Tawa lunga ta por kalame. O ke kau fa ngo ile o mengi lau papa. Ai si e maua mai alau fai pisingisi ma au fai ngaruenga le. Le maua mai fa lau fa sa inga. A le anga kusi mai ai o li poki ma news. Ai le opu e mai langi na ko waka. Le fai pisingisi renga. Fai pisingisi renga ma wai maruanga ma keki ma me fa penga. Le al me wale mai ai lunga sonata. Sa tauna mai lunga sonata. Ioi. O le ala me la pui e isi. Ai fa fenga ngai kangaka e ofo ia ngai skama le fa ia onga le ma le foi mua. Po e so foskam. Yeah. Ai na pu e mai lava I lunga ala fo e ila ngai nga ruenga me uma. Ili fa pe fa ko ka kai le ako. Ai a fai la fai ta to meia. Fai uma. Kukusau ma. Au vega pu e mai ma se lau papa kula e paia. E sa. Ya, kakao. Pu e mai se nga lau papa. Wow. O le na maua tala ile ia lulto ina tu fa msinonga na le la. E sa oli eto. Ele ia lenga kusima ile. Sa wo klopo ele ia lu. Sa fa pe pa mai nga se. Ia se vai tatou ia ia. Tu si mai ele si HRPP. Ai ko ele si HRPP tu sai tu ile lo ia HRPP. Tu si mai ele pe pa mai ele si HRPP. E ka vai ai fa mai mai. Ai anu nge fairanga. Ai le mai fu fonga. Mai va tu fa fonga wala tu. Ai a fe ro wa I mai sa mai longa fale uru lo ai alu I pekesa. E ma watu na ilo le ala tu pete sa nga I or fa msino le ato. Fatu e nana tato fa ya tu fe aro wa I solo le to ina ya na me fai. Ai or fa msino nga. Ai fa mai ele tu si mai o a kamo na seri tate na seri. Ya excuse mai ia ona ofo mai walanga ava kwa me ia pa wi o me o pepa. Yo e. Ko a fefer ko inga so le fa msino. Ya, ena ale la tate va ia tunga o me fa pene. O me fo inga e ka ko ma me fai si le consistence o me fai. Ya ja wa ia a wa fa au lau papa mai lo le au fa au fa sa inga fa sa u malo. Fa sa u malo. Ya al mele yai. Ava ia kunga pi e kau o lo te vai tunga oi. O so for tangata o mana. Le tangata le lenga maua me ia makeki. O ia fora au fasaina. Toli. O lo ke vai ku o mana puni. Puni. O ko vai ku ngal news. Ya. Si ka ko kiro case. Ai ia uia, tauan tau fai u mai lau papa I lunga. Ai o le suafana le ute vai tunga le au mai. O le sa atonu la atoe thorough le hilta investigation. Aso tofi loa. E le fai mai la se lau papa ja mo ai ka fai koe ka ua se lau papa. La avatu la ma le hatama me fa pena. Ia, ono o tūlanga sao. E tauna iai. Al mela le wakusi merka maro oyo tamaro take le wakusi mai I excuse ko inga. Ai wo tau le vai to fa ya mai ni fisiri fai ule to wo vai tau le fa ya mai ni pole to haru ya fa ko le ko haru kamaro si eli o fai mai la fa karanga mas ko inga lo fa fa ko ku le pa. O fa sa ko era ku el fa. E a si o eli. Si o eli. Ai se. Ya wo mo le la va. Wo le la va era inga le la ko fa so ko inga ma fa le anga ko ka ko inga. Ya. Vai la tato ia. E o ai lisiona fare tua ua matua si ilima.
Ya vai la ele ki o wale koe haru yuka ver ko inga makua a wale koe haru ia yuka. A o le wale lo tulo tu maisto ina itai. Ke le alanga la kuru leo sio ele fole le malanga ka wale fole le si mo ko inga avec pekesa. I wa ko langa la ba ko i. Ba walu lo botia. Ba walu botia. Ya koso mai ala sio ele fela me pekesa. Ya ngaru foi fer ngaru ngol koso ko inga siria. Taurunga proclame leva con la fiafi. After tele love like and share tatou proclame. Love and share subscribe. Ya o tautua le namo de fivanga le fiafi le tau isi vanga. Ya wa le ka ko fko ile kofi ya. Tau ile stofi tatou filo ile stofi tatou proclame. Ha wa wol tau te ya. Amal ne fiafi matou fatu. So il faut même. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Mo le whaonga ina o le talo for voucher. Dial www.pacific40.com ilo pinga te whailangi. O na whiriwhiri no le au nanga I te whaonga ina e pei o whaatonga, prepaid, pili o vai, pili o moli, e mwhawhana u tuai le ta avale le ngata whaulea. Tūlanga tau I tau mafa, ia po se keke o whai puiponga maso whanau, e mawhai fōi o na okai, tau o whausi e no whale, mauta malawa I Samoa. A mai ona whiriwhiri le au nanga I te manao le, ona o omi lea. Ona whiriwhiri lea o le whare o loa ma le nuu o lo I aile nei whare o loa. Mautinoa ua sa o le leile whare o loa ma le nuu. Filifili leo whai o le talo for voucher te fia whatawina. Mai le tōmi se furu fitu se furu se lau tala e o atu lava I le lima se lau lima se furu tala. Ona filifili lea o le upu check-out e whamautu wai lau whatau. Ma le tua, whatu mo whamau ngai peo lo swafa antoa I meri po se numero le telefoni e maise o le tuatusi. O lo ainga I Samoa, ma le tua, whatu mo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tongi na I lau whatau. O lo avanoa le online banking mo New Zealand, ma le visa card, ma le debit card mo so se vaenga o le lalangi. A mai aloa, ona submit leo o lau whatau. O le teimi la vai mai ai lau whatau, o le awhiti se wha ai loi lo ainga I Samoa, e alai se te autostusia I le telefoni po o le email. E wha mautu wai le whatau. Manitua, Pacific Food, ma le talo for voucher. Fatu sau pese
gagana. Ese le mata grofie. Agi mai fisaga. Tatava mai oata. Le bua Samoa. Darling, Ewana, oh, oh, Emau. You're the only one that I want. Tafia falo, atu itoleo. What is love, if not a business fuel program that's wonderfully rewarding and ridiculously simple? And quite popular with the accountant.